tade okona creation enaja obudum yede ade na farm ti farm de farm school time ti edum ko shebe ma na de mo mabobia min kra dum ko pie na ni ho ti ga di wana ja di na ma na bi san fa so en pina ngede nko ba mi na mi akora bi amani si ehye enti bi na book bi references of seven book of Moses and there are bi guna na mi ade with the present so enti bi sa ega mi di best bi achi ya ko sa cha se ti ya adwuma o ba nzi asia na ja mani ba mo so na o de ma pie ka first ye na o be da o di ega mi na mu na mo pie ko na mi share ma bi na mi di ko na cheche ma se bi chere no ti cheche na se chere na so sa dia mi bra o no ti na nya betre ne bi asem yie na ye nti ase ukonya book bia ye friend 6 of 7 books aha nti ukonya ya na ye den ena ye den ansa na wo kwa kopie galamse na se unya book na den ne siye unya book ne de for bi unya book no the starting video book okay ona ade book kopie se chenze mo koda se 5 months it will call we did book na ego for driver to program no am cheche mo na wa ya mo tuto de fambra tin ko tuto ni aba ni na de ba ekene na bia de ni incense ni nya no de kan tin ko to de ba ya no se sadia se pese spirit na papa de jawu se pese mo de kan na no hia o mo chira me kwa ya me de me fa so mi na sa spirit ni bia de akan nti ono sa na so sadia o mo de mo chira me kwa ya me de me fa so ti o sa na so me de bi page 12 na me de mention de the page 12 no nti start to say me de bi no na chance Mr. Bako a friend charity or I would free area and na joada kronkron anyankopon ahyehye amayen and then so 3rd and as a 4th and then 3rd and 4th June 3rd June oba de ye da wase ai say ya cha afini mu say who enti ye da nyankopon asebe ye ma obi bia so happy new month nyankopon koso anhye ye so na onfa ye ntwa fi na ye nhira bi e wa fi mu no nyankopon emma yensa enka ewie minim so na me live on Facebook no so a emu asesa Akoma FM de etimi ye no ya sesem Akoma FM studios ye ya na e wo ye nko ba bia da bi o da bi ubewonso obi kase ya wasan ko Onua TV ana na de Onua TV aba ya na ya studios sa na e ho ya fe ye studios ya na yesiesie ni asesam sa no Akoma FM de ye ni Onua TV ya kan ho bom sa upgrading na nko a da bia na ye change ya system enti awie isa wo hwame na sa me ho ya fe na studios ha nso so ya fe ya Akoma FM na mi take program yi free na ade fe nyina ka bomu a na ye mpanyimfo bi etechire omo adaroma na ma wuhu de wuhu enti edikan yemfa aseda kese enkoma ye group CEO media general group CEO ni ononkoa ye one pe obi nka no ho na ho ofe pa na usi wo ho ofa ade bi obebi efe eya Mrs Beatrice Ajiman mama wie baby awo bi aye chiawo ye da wase pa sanso so na group CEO mi ame wofa Mr Niama Eshan ye da wase pa se maka mo ho abom ama adefefe abaso na afi ya mama one regional manager regional manager Akoma FM ha Miss Faustina Derry mama hu ofe aha de ohonya fa mfa wa adwuma nti mo de application save no ahwe wani mansa sanso ne etu IC Mr Joris nidini ede Joben Joris empacha anya Doris o ye be ma ye Joris Joben sanso so na we kwa de me hu ni di anka me nti ase grow fine den day grow fine ya da wase
abusiafo nim sa obenu madura ma ho ato mojedura ebe mo aye fine say ya meti e na chomu hu mi yo nze ne ma me brinke grow fine ye da wase pa me ba cho Akoma mu nsambre na asosa modehye na ya Owusuaa me ba be som mo kwan sronko kra ma bejafo nyina ye krado o mo bo machidom ye di dwumadie e ba be hyehye so kwan sabida brother banka watena se sanso so on de chese o boni kunu din no a na se o jeje hu we chire ahanya mpaso mpacho ahanya mpaso aha me bo kuna baso a Mr. Samian papa sanso so na agya faati aka Peggy aka etome baby agime girls prefect ati atom adwa Peggy ono so atena se sanso na me papa Reverend Sia Apa Life ono so atena se Fresh Boy Papa J enso teche me producers ene de Wafa chen headmaster na white shirt pa cheze a new studio no on memo aso wafa wafa no ho na bila kantanka ewie mechia me hu pa so mechia me da ase ene de me ba mama hwe me duru ase o so wato vital mo kama me na kwadwo de nesin 2 year so wo for do kwadwo spatu ze de nesin 2 year o de da nesin ye open eyi fi wa go better o si producer adwuma no mu produce mo pese me ho ye fe na metena ha metime somo mama akwa aba yeah happy new month thank you see you say oh thank you na weekend ne ko say weekend wait here ye wo fi welfare no unya kakra so mama ne zo unya kakra se welfare ojeji a ene ne ewo fie dia unya kakra to futu obi osha didi na ye na se obi chebe ene mpamocho anya sa we nya hwe oboka mama se bi aboko ene ye jwa da ebesom ye bekaja aso ye beto waninie manunie me no de ta bra na beka odie ne enso ye nkan ye de ajoa nana ya akwaba mejo sumini happy new month o same to you na ho ye de everybody dey na do metete say yes won na na bi la pie nra it's alleged oh say ye pie ya na Champions League no celebration na say nra nya Champions League say we copy me say ye be say abo from ye go do champions so I go suji twin na bi la pie nti aye confirm me share am from sir na say wa confirm so mama say what you Matthew say was say come free ana say mo free kuo num ye free na ye cool within cool mama tibida matna se abusiafo Akoma mu nsam nie yedam live e wo Facebook nti join ye sanso so e na YouTube yedam sanso so e na Onua TV yedam pa e wo honomo wada ma obetimi e de wadwenkyere aba Facebook comment section na se na yakan ama onim se wa wo fie no wo na ye judge panyin nti wadwenkyere na ya na ehu hia ye pa nti wada ma e ya fa wadwenkyere no ebra na yenso so yenkan ne mfa bi nka ho na ya beidie na onim za apomudin na ya che afini mu de yebe ya apomudin ho adwuma enti Power Specialist Hospital na catch o say ennei no say hepatitis B how wo liver problem B sciatica wo nompe mu abubu wo ulcer kompo na ahono wo a wada oma tutu wo nan tutumrika na Power Specialist honomo na akokwaje wayarehwe unim say eba power yeka power apomuden ma power pomuden hu hia we Power Specialist nti ya akọ omo atri akwa e wo fe ya si lake kwantempon no so a Josbo filling station e ho na udru na sa waka za o pe Power Specialist kra abofra kra e de wo beko sanso so na Accra branch no e wo kwabenya pokuasi ACP
Quantimpon kese na so Takra den so Alaji Estate ebe Alaji MA Primary School no eho na ubehu na unim se power specialist omu wo munro wa bontin so ebi ne edu ya herbal malamex to malaria sepa hebatin no so boost immune system no sanso na jike jiri mema na dia no beluchi ne nkwala no jirika jiri eno mudi ji omo hu okromu ha cough care herbal mixture say obowa eno na obepe echira kwan edu ya herbal tonic mojedro nwanwaso a obenom na wonsoso no wodi edi ujuma frɛ wo ewo 0244 54422 0244 544422 ana say 0200 383831 na open dodo atu a ubenya bi wo Misty Herbal Happy Dank Freddy Mez Dani Herbal na Kolinak ubenya bi ato wo honno kama na wonsoso wodi edi ujuma nana bila die kwe Matia Papa Reverend Sia Apart Life, how are you doing? Oh, the road is already clear. I don't like your vim. Why? It's down. The energy is low. Oh, because I'm late. Because you are late. What happened? Today. You overslept? Yeah. You overslept or you were doing counseling? I'm doing counseling. After counseling. You went to sleep? I get ready. Some people start to come. So I have to hurry and come and do everything I want to do. Happy New Month. Happy New Month to you. And the way chow. Sani ekano. Bibia boko. Matias here. What's a brofo chana nebila on? Nessa, we make me see my brofo no ya de chana nebila. Yabasi abason a new week. Nearby. New place. Now, I want you to say something about the new studio. How do you see it? New studio. I see this place like the Buddha. Okay. Fantastic. Coffee factory. Bonded. Sunded. A Tomose. A Tombo. A Tumuru. Dewani. Tusame. Dew. Everything is included. Yeah. Okay. Ebusuafo na za brofi sa won tia se de ape grow fine herbal tonic echira kwan nanom grow fine be ma wate brofi ya se paaye se wanum ato wontimi enidie mepacho ukoketa so a wontimi nna wo ho ase wonan kokomu na waposo twetwon eya ape grow fine echira kwan obi wo no moda sori aso no nkwan ya bono enye adwuma status onye adwuma status ya na nadwuni bia mpacho da sori a eni kwan sa wo honam ya wo ya enti no sa sori na wo honam ya wo ya sa na wada ma eya pe grow fine herbal tonic echira kwan nanom sa so na emma no obi wo no ma sebi okonfichire bubu tot me pa cho si say local akro mu no tot biem omuhie enti wada o ma obi nso wo no ma be boso memiensa onfa afuro nanso onhu onkwa afichire enti wada o ma ya pe grow fine echira kwan nanom okwa afichire na wa ya ase ya o ya pegi nom pe echira kwan ennom na bibia enne dandida na akwa mu na grow fine de bia mekasa wonnom a enye eniema omokra ne nya so mu nim de aduro no eye nyina because nom a e ma skin kra ye fe e ma wo skin eye fe e ma wo ye kama de bia me ma dance na make kan o e ma skin ye fe o sori anopa bia wutimi me yem odin pa e ma me yem re nti no zise menya flat tummy menya 6 packs mama onti asesa Matias so na ontime nna nti say no me hu say wanya nyame amamu a uti etimeje wonsa wa ha me pa cho beje bia to Misty Herbal Kolinak smart herbal Freddy Mez Herbal Happy Dank Pure Leaf
ehonum nyina ubenya bi ato wo honum sanso so na chemical shop bia ewo krom a ubenya bi ato frɛ omo ewo numbers yi so 0244596532 0244596532 grow fine or say ebema wo grow fine say enka quick credit biem bills micro credit eno na abadwaman so be emfie aduonum edunum enie 15 emfie edunum enie mepa chaw open loan bia de dijuma bia ko se wo ye school ni wo ye abanye juma wo ye ankra wa juma mepa chaw de hia ne se obetutu 9 akọ bills micro credit na wakọ na wonsa ene omo akọ di juma agbozo herbal clinic say o typhoid fever yare ni nyina wo junso yare junso mu yare ni nyina enemu yare mema ni bi wo hono ma okogina se wo junso a je se ye bone to ansa sisi yade ema ne mema nyina mepa cha wo ye bema nyina so nche ayo epeja nso na esi ni trase na edwa da mom de na nso so wo de boss wani na eba wafa masa ye nche damfa nyinsen mehye woda wada oma pe agbozo herbal clinic akira kwan na kokogigi omunuro ni bi ennom na omo nhyew ane omo wo Kumasi Dichem so old insurance junction ho e na ubehu agbozo herbal clinic fra womo ewo 0553 417752 0553 417752 eno ye Kumasi number no Accra kwashiman ubehu omo wo hono omo number no 0241 750282 0241 750282 Coffee organic tiger nut extra fine powder edino wani ti awa amane say atajesam atajua ya ne sam anka no Owusuaa obi wi atadwa so charge ne battery me pa cho se say dia na aduane obetimi e de egu ensuo hyiemu anom anase ensuo de opekra ensuo nyunu obetimi de afa koko tea bibia wudi bia na emom emfa sugar enka ho anuane no bebre na na ewom vitamin A B1 B6 na C ni nyina ebi wo mu sanso na calcium iron potassium zinc na ha ni nyina wodo na ni nyina bi ewo mu eboa ma digestive system na ye adwuma ye sanso so na wo blood circulation no eboa ni ye pa eboa sanso anti aging onum na wo ye young who nyini as a wunyini se man se boy se girl se woman ataje sam enebe boawo me pa cho opesa wo so te kakra pe echira kwan ma tenka ateko no beluchi watenka ateko me amehu na sen wo umuda abafom pe tiger nut echira kwan tiger nut organic powder echira kwan enu me na de say ya na ebe kono kwadwo say ya ntimu nya na sa why ebe fa me pa cho wonyem anasa wo ma akwala no fo a wo betimi anom efise boa pa me pa cho pebi eto wo premium national limited sanso na poku trading Freddy Men's Herbal Wisdom Amachi supermarket ubenya bi ato honom fra wo mo e wo 0200777277 0200777277 anase 0505408862 0505408862 Mami biba mo akwaba ya biba pacha ya no ma oneso amami pacha you na metiefo ne mahwefo entimi enhyew pacha mami pacha odin pacha friend mama Sheila pacha na edin a wo card so ye dey card so ye Sheila donko pacha wo mami ye raba wo hu pacha dey bi because they were TV group a Sheila dey sisi anom Monica cried nimu mama mo time mon Mary abawa root na Sheila de na say o mama no papa no mo ye uraba for pa
Ko shila de ye kura e mu bi de shila. Ma me bibi aboko. Pacho eye boko nso nya boko sa. Na free him fa no wa ba ha. Me frasco new electricity. Oh okay. Pacho eden na de wa ba ha wie. Me pacho. Me ma me hwesufu mienu na me de o ma ba ha. 2 case Pacho ai. Yanko case 1. Ne din Me pacho de di kan de din di kremo. Kremo owo hin. Owo kremo owo akwasi ase. Ekura bi hye no ye freni miani. Eho na kemushe. Ma yenti ase akwasi ani no. Akwasi ase na ewo tepa. Okay. So. Okay. Na mi nua bema panyini e freni se ekofi. Ode me maame afuo e ma kremo yomi enche. To de ma no ye de ma ni mfie nso se mfie miensa etimi behwe. Ti mfie miensa so abrewa ne ka se ye nkohwe ye kohwe na onya afuo no. Enti esa ba ya chi be ka kire abrewa ne se afuo no wanya enwura na afa afuo no. Abrewa ne frekremo ewo miani e de to nanim se na afuo no wa ma nkrofo abehwe nti wanya dia onfe ne fo nto no o se da onfe afuo de nto na da ya de ma ne mfie nso ne nso enti abrewa no so ti ase e me mfie nso ne so yesa ne kremo kwa afuo ma kohwe afuo no enwura afa afuo no wanya afuo no dada na wo mu na no tete a no wa fasika no dodo ma okura na achese dodo ma no ase de wona afuni ye ne dia abere no nyina nso wankasa ojeto ne ho so enti emfie numa atwam onfefuo ne maye so onfefuo ne maye na kasa ne yemu abere no suma me okura na se se me nkoya de ma nti me ko ye no no bi twetwa ye ko odware de si eho e be si dan na baba abere na mane enti ofra wo krebo bi sa wo se kremo na wana di edwesi basase no so ebesi dan asema kremo beka ne se woto asase ni free odukuro to ni 2 million enti e ka se sa dia e baba abro na mala ne sa dia ene yensa na wonko ekura na se enti ene ekura na se e ko busa papa na o se won to hwe ma na wo na abre ni 2 million okura nso ska no woni ti ska ne daho enti won to efobia on to asase bia ma enti kremo ye ebeka cha abro na yesa ba ye chi no ye koya kremo asidan no osi afena wato foundation no ye ka che me sa kwakwa no ka che se abro ne se wonya da ne si o se wonya to asase ne de obesi enti kremo agye ne to me so asi edan no afa dan no kokko no so awanye onsolim osonsolim me maame so wanyini kremo ti anetete me maame wakasi ro natura ebena dan kura ye kwa akwasi asikosi nkonya efiri sa 7 years ne yesi nkonya saa kremo so mfa asase ne maye ebena de ya kwa akwasi asikosi nkonya wose da wonya to asase ne sida ne rofa dan ne maye na afuo so ye meche nyemfa ne de ma no ana am sisa ono ne pena ni mfie ni mo na beto so da ye fa meche mfa afuo ne ma ne de ye so ye nti ase na abaran se me fa medamo na woni watiefuo monka bi ma no ma yenti ase why na de asase no ma kremo eye ni nua panyin se kofi wonya ne ba bi ko odi asase ne ma no kura ni 2 months kwa na me bra ne firi mu enhyehyɛ be na no se one na ya na se ode ma no na busuani bi anim ho hwe enhyehyɛ ye me maame eni me nua jewa na me bra se kofi na kremo eni etena ase eni ye share dan se ye 7 years na 7 years no 3 years na etimi behwe kremo ka kire be maame se 7 years na kura nso obaye afuo ni kama 7 years ya so fa afuo ma yenso a wose da on fa afuo ni maye ti abro no so wadwene ho sa so on ti ase on so tie mo ti mi fa me da mo na ne fa yie entu yie eni ti na mpa cho afuo no de do den mo de ma no so nya den na monche pa cho afuo no ebi wo mu dada kokko wo mu dada okay na ba bi wo akokko nie enti da abro ne se ko wonua ho no na nka meka nsi animu ti kaka si animu a na ye yia ne ka ye nie nu ya che okay when ya enti dada na wo mu no eni owura mu ani ma no atete no aye de opewe akura na se adenti na kremo yesa kremo ye na dwen se minya be ma na ode afo no koma no eni dansi ni na no waka wo no me bra wu ye enne no ni nansa ena dansi ni so ka wo no so wu ye enti we na dwen se ode mra hye ne nsem ye ma mi enu ekwa na oni asotokwa mu akura na se dendende ne eja ya be bo abrewa na mane na abrewa na duro ho saa wo se won ti ase enti saa de a me fa bedan Akoma FM amuna mo ka bi
enyafo nti munka bi ma no enti na mpa cho me bae wa dancing ewu the odema no anso na odema no se empanyimfo tena ase me pa cho ye ma metena mu bi mo anya krata hanto so me pa cho me ma metena mu bi minya na wonu ene minya na me oka me hono so tena mu bi ti ye nkrata na ye no ye ni mfie nson enti nkrata na wen krata na wo wo ma me honom ma me wo me dia abi so wo kremo abi so kremo kura ne die me pa cho wo jekọ ekura esrem ekodi bible so me wo se na nkrofo ni kurom ha to mi timi nsan ma no okay to jekọ esrem bo so me ansa na ode krata de bre na wo so fa ne de koto wo to no wo ne de ne so ye wo ye de okay say no de o kase de ode dan ma asase ne ma no na free mu nti na o ye sa no a sa krata da so enti na no de no ne mra no de wa free mu enti na obi akone kra chi kra na so onye wola ye hwe ne nkrata mu ni ahwe sasase ote so na efi otim eyo no ane dia ne din wo so aha okay ena that TV no so no agreement paper no okay enti o hwe TV no so a agreement when to when dia na watimu no wan za na yetimu no me pa cho wo maame me pa cho me maame timi mi so mi timi okay ye mienu nyina afari mienu nyina obi etimu pa cho because me unso obi etimu na ebi nso depend assign kremo we dia sa eneda we enti apa ho be sen me pa cho di man 2012 and I say you 2024 into 5 years na beto so patran 7 years na twam me patran ama 5 years na say 12 years patran oso mfa ma yeda ade nti ni nyina so ne say oso mfa mamo ni nyina so ne say Bempah no waka say me mfa mamo say sen wato ana say me pacho ni nyina so ne say koko no de waye enti e be chamfa ne de ma no na koko no waye me pacho wanye me pacho second fiance no ka ye de na dada no e titi koko enti ka sa influence na ko wura mo no na bo ne hwe se ka wo beto agrek na ka wo di adua na nka akaka asi animu se ne sa asase ne da ho wanye o enti afeso a se body no beduro no wadua no watwa kuha no waton adi ebro no be ya no watwa chese djuma wo di ano no abramo ka se onfa enua koko no o di dua de ope me pacho enti so se den na mo meche asase ni nyina na mo meche mfa ne de ma na se de he na mo meche ma ne bi me pacho o se koko na me ma me de ebebra de ma ne yom ye nche no ye meche mfa ne de ma no efo no si yakohwe wanye hwe se ko le bi ka ho a ka sanwe no ka wo kra wo de no kra enti ka sane ne yemu ye koye no minni aje wa ka kire wo se kramo so so ye afo na ye de na wo da ne te wono nko na wo de no so wo ye ne te wono nko wo se da ade ti bu sa ne sa asem ne ti mu sa ne sa asem no oni ye ntokwa ne jaye dan ni bae ti wo na de se efo ni ade wo de be bae efo no so wanye se ko ye bi ka wa ka at least ye nya kura no ke bi de be 7 bucks na 5 bucks ye nya hwe okay me ye mi enche de minim se wo na wo do afuo no wo ye kura mpo na eso aba na mo kotone a ye chemu 3 na bi obi afa ba ko na product afa ba ko na de oye ye nso afa ba ko mpa cho this 12 years no oni mo edi ne sa pepepe me pa cho da bi oti a wo mamo de ope na mama na sa wo mamo kura oti a wo me yesika 3 million wasi minya koko chance 3 minya koko chance 5 tese koko chance ne de he no eyi ye wo eyi mo olonka no olonka no onka ko fuo no onka nche se wonya bag na wonya bag mi ro nka bi trader na se ko fuo na wo ye ni nyina wonya olonka be miensa ebi wa wasi bi kilo 5 ebi wasi minya say eti bi wa ma yesika sika kasi o ma ye 5 million na body ne eburo na ododo na se ni nyina wa no koko na odo eburo ni nyina ye che ba che bi de ani mi elupe efi se o je fuo ni 12 years no yadi na duane mienu pe de edi kan ono ne de ba kuma se ebra abrewa na wa askwa de to so mienu me wo fayere ma me adwo se wa ne hwe so ni o na me wo krom na me ton ade wo krom to ohia me krom se kremo so on fa aduane mre
ampa o de bai se aduane na kama o de ama o ma aduane mienu pe ye ni hwe okay now ka se woto asase bi 2 million sa asase no eye hwan asase no to ye me pa cho me maami asase ye de fa ho ewura afuanim ano pe ene wasi edan na sie se wato asase ni 2 million pacho asase na yo maami dia pacho me maami dia kremo eba be mode asase na be ma kremo no oyawo ese baabi a wo se wato ni 2 million no ehori no ye wo maami dia wono kremo ye dansini enti me pacho abro ne kura busa wo se kremo mi di meja pade ama yo me nche efuei wo na woti ma wo ye na so obi to amasase kura woni me number frame kuma se nana me pacho wasase no obi ton enti me pese me to na abewe mu aye wo mani mu madi ama wo anya ne sa wo gira wo tumi so ato papa no so kura so nto asase no na me pacho ebena da ba ko na brother etwa ebena da etwa mu yakọ tepakosi nkonya aso be kan afro sa dane na no se asase no oto ni 8 million ewo hwan ho ewo dikuro wa bo dikuro di wa infie ho asase na yo dikuro dia eni odikuro dia odikuro sesen odikuro so do nto asase bia ma no si na yakọ na so wo se ondo nto asase bia ma kremo wo so oto ni 8 million wo twa 2 million ti asaka 6 million na se kremo na no ye mienu na no ye mienu odikuro ana ma me say de kremo ka na obo odikuro din ye di ka obo odikuro din je so me wasa mo odikuro din dia enya wono won ti ase to odikuro nso menyina no enti sise moko ahemfie ne kosi sen dan na mpanyimfo kafa ho chese ye kwa ahemfie no kremo na no kura bo ahemfo no so chese de oye no chese on wante ne say ekura na say onti ekura na say wote kokoso mma miefuo ni nti na wabeti akokoso kuma se ha akokoso me pa cho da bi mi ani kokoso na mma miefuo ni nti ena bet obeje ye kura ho no ye fuo mo ye se kura ho nti se kura no tie to won se enchance da ho no light aba ho no me ma miefuo na di wura mo no light aba ho no e ba ko si edan ne si ho nyansa kwa wa fa no se ye ko ba bia ye ka asem na wonya si dan ne die obia no beto age dan free nsem ene kwara sense obia ntimi mo na sem so there be say de wo kan kwa ahemfie a ye nim say ahemfie de say ohene no ya kwala kura no a eye mra ne de kasa eye amane ne amamre a ono na ginam say nei ye president na na dodan kwa agufo do hyemra emfa wona wa wo ho odin chen no emfa wona wa wo so wa chen no wa kamera de ese wudi so na ahemfiefo menya sure say o metini ahyemra abrantie kremo ebetini abuso asase ne ye obi dia ohene wo so enti waka asem ntimi ntwe na no wo fo me hu ne say ebia mo nhye danye serious nka asem no wa ahemfie because no na no mo mpanyimfo so asase mo asem nso de ye nkrata ene ye deka be pacho krata no medima ohene tina na kenkan krata no kenkan krata no se kremo asama emna oni efi wa hyehye no bo buso bi se asase no ono de enfie be ma wo enfie na pa ho enti adwan die saka wo ye ya ka enfie nso no kama amno no ba kwa chefu na bibisa enfie nso no kura no efu mini akwa afuo mu ho ohene ne ohene ne kwa afuo mu ho yakwa afuo ma kwa hwefu no onye ne kura oni adanse se afuo no wanya na de kremo ye wa enfie se wo si ye de wa enfie no ti se asem no anto ne nyina obi asole ye sana kwa ye ne kuko tese ne kuko obi antimi nka ne kuko tese ne wo mi sika no kura kremo we case number 1 ye anwo asem ne eda so a ye ken kremo na ye be wie kremo ye ne kremo wie a na ye ko case 2 so patwan na mamenton ade mra sesi a no munsuo wo kokko wo soro ana kremo ojeje medodo anya abotre no munsuo ma wakoma mra fom nya sa wo be wie case 1 na wa bre enti no munsuo na menton ade mra Royal Homeopathy Clinic and efre wo awie I was wo ye promotion chenchirenche
pa say consultation ye free, labs free, obekọ akọwu doctor ye diagnose wa ye free, massage hona me peno producer Mr. Weekend if ameko free massage. But chompese massage me bia my stress once the covid papa na esre ana obeya mame so wona so libido say libido na once libido na ba ti say me ya massage management one mo be sa massage me aka ho ene say mo kume management no mo massage me nka ho ene mewie me ba to de yin ne say wo beje card 50 Ghana cedis wa qualify so wo benya sa free enioma nyina wo be enjoy ni nyina enjoyment nipa de wo ho say wo enjoy enti no na wenya ni nyina ebi me pa cho hwehwe omo ekira kwan ewo Kumasi Ultimate Monique Junction Accra omo Madina Asaliboche Techimaye omo Blue Cross Faith Baptist Asori no eho no mo a wada my friend Royal Homeopathic Clinic ewo 0242 95 1005 0242 95 1005 anasem 0204 49 62 12 omo ye ejuma every ejuada ekosi memeneda eye anopa 7:30 eko enyumre 7:30 pm mamenko covi asia ye emra na enne melubido abefie Memo akara. Happy new month. Thank you so much. Why efe papa? Also. What is Kobe brand ambassador Bempah. What do you do? Baby, every day na mama. We say me da ma bo ma ye bodo room. Kobe e bota me say ye ma Ghana ayede na e ma so wonani agi na ma so nya hoden. If you say adia eye say ye beboa ama anigye aba ebusuomu na covid e boost immune system ena de toso eboa mama enya atinka ewo empem na mama no so energy na also de ye adwuma na enya no kwabo ne ye o nse enipa se wuni a na nipadua eye mre te say diabetes pressure na akoma no so emoyi obi o hedima akrabia na wabre na sa nipa no wadua na ye covid organic tiger nut powder de nya yensu amapa wo sori a covid eni okay senetie de esibite ku ya chese eye muhu ne no manya yes eye natural ya fonu akaje no kwa ana ya yam no muhu se koko na wudia na de bia fra se opesa anso anapa no atresa bese nan anase num na wa mix na watete di wudia ekom enno nti se bad cholesterol e woni pedua no mu a enna ne bad cholesterol no nti so bi wo ha ne blood no flow yi blood circulation no se wo di atadwi se mo ye waduane a omoja no e di afisan yi na woni pedua no so ye fre se wakoma emo yi a waduane ye covid organic tiger nut powder se oba nyima otumi dibi if you say ahoade a ewo mu no eboa oba no na eboa akora na o se yefunu mu no se wuwie na mufusuo na mayi a waduane ye covid organic tiger nut powder o sori ya na wadi ewia na wadi bi enu na wadi bi enche mufusuo ebeba no omo wa mo shede di fufuo ntoa nan se no funsuo nti ayoa pa wode da no mo nkwan no ipa be num nkwan so akora ni nyinu na so afu aye na ba wani odu no so a enye yi na ade no se eye kase na se odu no a enya se nketo nti entwensa fa covid organic tiger nut powder na waduane enkora di empani di emro di kokrafo di so bi hwe na bemu se ampa ye de aduane onse obeka sa brochire ba Ghana ha ya na ye no enya asem ketwa ya analysis wo hu ama food and drugs authority for agiatum European Union for ama organic certification ntibo onse 100% organic ebo hu ye mfa wudro enka asase no nti wudi a nipadua no uni o how bia for boost immune system no
if is immune system is stronger ya die bi e ba etimi kutia no nso bi ho a ye be wura June July ni nya asem ketewa ya die bia be sorry se o pese obo ho ban a e COVID organic tiger nut powder mema moduani ni ema moduani ni herbal shop pharmacy bia wo bia bunye bia to Kumase oko Fredimens e wo ke wo ho no a ye de bibira kosum ho Western Pharmacy e wo Bantama G ho no bibiri e wo ho and afi oko Patasi a ABC Mart e de bibira kosum ho Premium Nutrition Center eno so wo Santase ho so eno achi ba bia wo ton heba so bia obenye bia to takra de mensa ndie heba wi ho sunyan oko sunyan so a ho so heba so bia ho bia pharmacy bia no obenye bia to bro community bon chemicals enkran ba bia ya numbers no last week na nkofo complaints number na mi pe na ya na miensa okay se be ya obia betumi afre Vodafone is 0200 0200 77 77 72 72 77 77 0200 0200 77 77 72 72 77 77 and 0244 0244 78 78 76 76 39 39 0244 0244 78 78 76 76 39 39 and I the chat one 055 055 8400 8400 265 265 you can use Abracra bit natural 055 055 8400 8400 265 265 bia kofobia oko Gapsin Pharmacy okay we bia to ohene na heba ebi wo ho ena nsanwo fo mko nsanwo goil ebi wo ho Accra oko Ekusi Pharmacy ebi wo ho Little George ewo Tema ebi wo ho ena tenanted herbal shop bia ogana ha no we bia to na nabo achi ansa ewo Cash Drug Lane ba ko dudu a opetu bia no we bia to so adro mko Jeff Herbal ebi wo ho ena Cape Coast Abra Market ho na no we bia to se unya enchemu bia numbers are not too bia o fry no bekasa kai say wa o pese wo sote wo se de bia me ka say cholesterol e woni padua no ma eye but say bro so a na abroke wontine no nti ama o ye bi kakra bia na wa bre oduane ni COVID organic tiger nut powder wona ena ho ye won din pa no de obaye no say okoda na wasa athre be say enum na wa honum mpi epia na ede na watete adi woto ho a wocha mu pia na achi anya asem keto na mo amope libido no so no moduane ni fa we ye waduane na enigie no emra fie if say enigie ofie a sika ni wokra be ma no ise menya sika che se mi libido ateko enuntia enti na ho se made nyetra se nya wosi bua COVID no ye ntra se ma na masa enti ye de wamande no aba nyame nhira ya na mo bia so producers no so memma wo de wo libido wo soro esa oba ni ohia ne emfa ma wo omo de wo ni libido problem se boost obi abie do na bebo me wo libido wo soro wo soro ba so ohia bi ohia energy se wudi a ema wo dream fast okay if you say vitamins na e broma ni padua no utimi adwin yie no COVID ewum okay nti ema onkwa wonni na obi bisa me wo Germany okay so ohia bia kwan be na obefa so enya bi on free your numbers no okay 0 a special number na me ma woni apesa wo abrochire no 0240 60 24 80 wo abrochire na apesa ya ship bi brewa na no bia aye one container no ko US okay nti se wo abrochire na apesa ya de bi brewa owo supermarket kakra owo Germany ho ntina moko achi nti no obisame o fresh 0240 60 24 80 mo amowo abrochire no Ghana de mabo Ghana numbers say ebia utie na wo shop wo supermarket pharmacy na pese wo tu ataju sami bi gumu a numbers am de tu dwa no 0200 77
Mami fasa na manu tuja 0200 0200 77 77 72 72 77 say we to be shop mo a free numbers ni nyina elu be din komo na ya ma won saka okay ya da se pa ntino wo de ayi mamande e no me kire onipa afagya no enye sa mensanka former reverend Sia emame okay former onu nsi me ho na se Queen Sabi okay wo de ma Queen Sabi a mensa beka enti me pa cho former sankrofo mi enu imame na wo be su pagya nsa kwadwo sa Queen Sabi no oi ani oya no kwafo abante no jani sei no e mani hu kra Matiase me da se pa abusiafo ai covi ena yate omo enka no nti wada oma lubido ho nsam die lubido die awti wiase na ni lubido a ho nsam kan na eso pa o timpacho ya ma wonsa enka bi abusiafo akoma mu nsam ena wasugu so etie no radio no so na mi twa wani so say yira o mete blinking wo screens no so onua TV ena yen Facebook ni yen YouTube no me da so wo sheme wadama ja comment no wo comment section honom na menkan emma na wani enje anasa wadwenkyere no wadwenkyere nde bia me kasa hu hiaye enti mayente wadwenkyere no dai ma wo ma me eka me ma me say one die krata one ne yenhyehyeye no ene ogina so kasa itumi wo krata ni mu okay tini same famra no ti say no ye ne aye lawyers patwan na monche no ana wo ye ntime nche no oye be ma wo ya kwa babu ye ontimi mu bia ontimi mu producer o mu kro obesuro abrante wo betimi abo no o so nyina se kura se boga ti do open oye oh okay abusiafo mo mayentie ma me panyin no asema oka and the voice no yenti if you are na no kasem aba akere no kasem you bad love for the man o so kofi oni yasiana ya ba kwa ho ni pa ni smile ho ya ba kwa ho ya ba da ka shi ni se ofuyamu e de ko maklamo ya ko maklamo so wanye nana e de ko maklamo so wanye yankopo obuwa ne ye yiye ko no ni ba do no so fe mi yakobia yankopo obuwa ni ye bi kan ho a je ho no aya ba ewu ayo mu o le ne ye yiye kan ho ya beche ya nu na ya meni bi so ko fi ne ba ma ni wo kuma su ni ye shiama ko de na msuna ye ho ti ya kan no me ka che ye se me pekasa be to mi obia no na ba ma nsu kini pon sa ma die nda no obi so die mi na ye no a ye ma die kan ko ne ebe kura ho ni ebe ka tie no se ma nana ye fe ma no no kro do obaye e die fu e de ma e di ma wo no u kan so obaye ta mire no na wote na plan mai o ko fi ye plan mai de kura asi ni ye ka ye no e na aka kire na na se ugbo fu mbo na wo kwa nsuo buku a ni nsia kwabo kwadu bi so na de asam ntite ya dia ma ya mi enche dia ma ba bi no kura ha na won tena ha na won ye fu ni se meti asiye tire wo dan ya otu e ba ha mi no ya da na otu ni na ye tire wo no ba bi ebu ko twe bia ama so wa wo ku na mi cheba wo ko ma fu mu ko bi bia wa nkan chire mi uko sisi ni na fido e ba kokura asi ni utumuni ni di wa fa kokura fa anye sese ni kromo wa fe nyansa kwan uje ni ma ye mbre se ko fi ni esiama ni kwada amesuma ye ba ni abeka sire mi se wa fe nyansa kwan ye kwada ni ye na ni de bia ni na ni ya prapre
kwa mantiasie nso nie de ntumi enka bibi in kamarutu afi de bayo ni se kromo wa na o ma emu obi da gombe baka ti am se jesi dan e wo hwe de wona na wo na uti ye ni ni hwe e ma me fira wo mai e ma wo ba komase nka ti am se jesi uti dan mo o ti dan e wo se de wo e de nkani aba ho ti wo si dan wo na ho di asase na ma wo ko ti am se wo ta asase no e fi papa asile si wo na ka so ti dan wo o ta asase no papa ro no e ba de hwe ba ya be hwe papa ni so mo tina asase bia an fra ma nka ti se mo tina asase ntin wo no pakasa le le mi ja ho ma ya no ko kuma se ya pe wala o ma no ti dan se le si dan ni ya ni ntini nka ho hwe nti o ma ba fa to wo si dan amanya de wo ma ni si ya no ka sa me mpanyo no ngwara no ya pe si dan no ama wo kromo wo so sa de si dan ni bi e bi aka ho afi ni wo no a wo kwa wo ba tiam wo se menya sei to ba kuba ka to ba kuba won fen ngani wo se ngi egu ofu no so na kuma na atum de ya kari ko no wa ko ya kari ko no bin kari ko no kra to ro ya kari ko no bin fa ko no ko kra se ho e na wo de wo pe na di ko no e de ko se nya asei bi eni ti prememe mo ati ase sasa no ni mo che ti fu masase fatu bokom ye me si dan lo ye won ka so be si da wa fe nya sa ko be si da wa fe do ya se lo qur'an udia ko fi le mi dini abna fi mi dini kramo ba ba ji asase ni se kramo na asase ngwa fa ni mo ati ase ni fi ni kilo ya maza so to mo ni kramo le ku awon na obi na die wọ́n fi yan sakwai wọ́n be jina saasi pe ni ya be ma da wo ma wo de ama mi obe che ni obi ma na ye ni ma ai ka wo de ama mi kramo ni fi ya kramo ni bi ti yan ni pa je da tan che na ko le yi a na wo do mo ayo bi ti kramo ni fi ni kilo ya ma saasi ni na to mo be tna saasi ni na mo be to ni na Rasa so na sa so apa o pun kan procura no asi ba ba sama santi fi na ba ni pa ko dia sa sin ma wo to nan ko ba abi yiwan ni tan kan o fe nya sa kwai ma wo da de mu atu sa o to sa ko fi le kira di enti na yi ni fi le enti na o ya sa hadi yan mo ba si be bi na sa si to mo ni mun tan ka ye biya na sa si to so ba fa sa mo to pro me je o be ni na no e be ha o pin so ni e ta na se o bu fe ni ta kwa be ye me pro mo ka na ni wa tin no je ni ba si be bi na sa si to e me ni ti ya me ka se na sa si to mo ni ko fi anya sa ni ba ko santi ni pa ko aba ya ba ji asase ba ta asase ni fili ni je no ba ka ki ni san kai bia ni se na sa asase to ba wo ni ba wu o de ni na sa asase to mo ni ta asase ko ni na so ba fa ni ya bi si ni ye hu na wo ba ti ko ase na wo ni ojuma na media ni sei na ya na no ncha aso ni aso na ncha kwa na ji ni na fi ni se media ni se kan bia na za aso tu ho je so ni pe sa dia ni na be bi na na santi ni ipa ko aba ya abaji asa aso fi ni na na ko fi so ni na so ni ya be bi ni o ji asa aso ni ma wo ni na ni na ba ji asase mo ji asase ko ni be bia on ko ya ni bi anti asiya kura se de ni ya prapare je ko so ya dance for ni e fi bo ni chi na ko da ni fi ti so sa se to ni se kan ni bia aji kuju
so mu gina ho kakra ansa me to ase me sire mu asa wa ye bi na ekikimi emu ye me ya sciatica any bone fracture no ye do power specialist herbal hospital Dr. Owusuaa dua ya betrete sciatica enti any bone fracture mpomu yare power specialist herbal hospital ebe hwe ne won entemukura won ma specialize wasa area no pa yare ba ko so ne saye omombre pa hepatitis B stroke diabetes akoma mu yare ahoro typhoid awo duso mu yare ni nyina power specialist herbal hospital koko wode abafu fidie be hwehwe mu yie ansa na wode mu nuo na nanam no akam Dr. Owusuaa dua ya obatampa de ni mbo so nyade ne kura akra o kwabenya ACP road wo si power bus stop wo ha kumase o feyase woni Josbro filling station de hwani mu ena takura de so Anadi Estates Customs Road Ghana ha ba bi obi anfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31 Power Specialist Herbal Hospital hepatitis B ayaresa fi ankasa according to Google, almost changes area camera from Jamba Naka and Sana Mensaka, Sa, the award of Nation. It is that as you know, Samu Gassam, Satin Manca Santum, it's meeting near the November. It is as I had said, one family, numbers more than one family. I don't know, I don't mention me a powder. Confidence. If we have an buy, Takwa Udia, my patrol, a den and do a Kumasi. Your chance, Casacasio, your chance, 87.9. So, you're dumb when you are TV, so and Facebook, no, you're the money and I can say, my patrol was only at a chin comma. Your production line is 0530 507849 0530 507849. Mommy, wedding fee saying, Mammy, or Blue 100. Me fancy, me fancy 110. 110. 110 years. And I still know what days and all time I must say, when I'm a catchy. Catchy and bunny. And your mammy when you amper. Na me atiefo ne ahwefo me de ayema wona say maame panyi sei na kremo menya sure say kremo ba bru 60 years na pese o chinchin maame nsa o ka asem maame reho yo say obi ade de wo fa wo ye ne yie na nyame ehira na de o pese o fa kwan anitie kwan so na wo je maame na de free ne nsem kremo menya sa ye try say ebenya kremo ewo line so o ma me se kremo na asakase no kro wu okọ beba wa mfa ne nsa nka na sa ase no nyanwi obenyini achepa na wo sen emema ne ye 4 and em my 2 6 and bema ba ko efru nyame mfa ne kra ensie nyame mfa ne kra ensie yie na kremo ye boy homoden kremo come and remove your mouth asase me nim baby kura ye ken te pass asase de ye ntoni 2 million and I say 8 million e be den what asase 8 million and I say 2 million no ye nya de sa mami case 2 no bo case 2 no so abra ye pe kremo ene kremo atwetwe case 2 no so ye me patro case so we can case 2 CK2 the other can case 2 na me be kan no patro eye boga o kan boga ye me ma me hwe suni a obeje yom ye nche owo daba krobidi nese o ma me owo nsase pa wo de manhweso ho na sase emienu ni enye obi a enye papa ba afanya no omo edi aborodi nya sure say e ya mo ne omo ntana se mansem kaye no nsipi me pacho ensen kaye ni de ye no mo ye krata je se wo ma na ye bua paye e no mo besom chinchin ye nsa ye no mo ye krata edi adanse mo kura mo sha be wane bose sa enfie nso na nso na boga kra de ye me ya kra ne se wo ba kumase ene me breda panyin ne ba kumase ene no beto abe wane nim se be se mo de na afuo ni yom ye nche na me bra ka se
me maame ema enti ase na boga nye boga gina be wonen kwa yense emfie nso no kura enso to ma ne ba bi ntina no wanya afuo no abati boga de no nso ye den hya ase boga de no na me hya ase boga de no oni me nya panyi ne ba fie se opese oye me maame afuo no maame so me brade afuo no ma ne so nya ne yom ye nche to ne be hu abrewa no ena ye ye nhyehyeye se e de ma ne mfie nso efie miense edi anim yemeye oye de yemehwe na boga ma me maame ti ase se oni baabi a ote entimi maame ma ne akura no eda fuoro ma ne baabi nsidan na oso eni esidan ni si mafuonim na tenam na ye adwuma na oso maame se de wasi ahye manimonyam ne de me ma emfie nso ne kura nso na ye wadwuma na mawo ti me maame nso eti ase eni eja boga kwan no boga koye boga me bra wu ye ni nti boga nso de bra hye ne nsem efuo no de ope na oye yakasi ye kwa efuo mu a montwen yakasi ye ba efuo mu so montwen ada esi ye bosi ye kwa efuo mu no se wu afuo ni nyina nti oye da kope ba de efuo emom kodoe to sa stop ye ka che ne say ba de ye ba ti ye kwa na funa no ma do efuo mu o che say onye na adwen say efuo no ba ye to de nyansa jansa kwa na ofa yenso ma ne ti ase se boga efuo no nya ade awaye ye be hwe efuo me wura na afa efuo no me ma mi dua na siwo na sisi wo ndie wu ya bi so tedue mu ma me na ye bom modin ase yensa ebeka kremo na ono nso so ede na dwenkyere ba na ena de mata de nde obo o kire se the dress code ade obeye me krom ha the dress code ena ahya me atade kama me de te ha o se ye Zara nti no sana the dress code ka che me se dress ni friend is Zara dress timpacho ena me she Zara the dress code adaroma onsu benya bi ahye ama wo ho aye fe say ya kwa the dress code ho na number no 0244 874 500 0244 874 500 0244 874 500 obetimi afre the dress code na niema no papa na ne bo nso da fom ma meje na ho me ne ebo modern ase ensa be ka kramu no ma me nko zien good morning na ye nko ni me ma wa kwa ba na opre good morning wait you make say good morning heba misha good morning heba misha na ana weni aye retesa meneko weni kuma mpacho ubetimi apie okay na makoda na mpie nkwate na bonti koda okay ene se weni kum ene menu wi na makoda se yesi beye adwuma na weni aye rete na azu weni kum ni ma de kura de ani kum na ba edem poti na de ani kum na ba ne se anadwe man shada nanta sa ena weni kum ado nsanso fefa akunwa ho akwa ba eze de asa masa maba na woka awo ho aka me want somebody me osa me yere me opa me mo akwa somebody aya me de fire cause yen na so ye ona pa so yo kase no mpja adwuma de mo bo na na bela kantan kan yin shira ba bia obia on say ya kase good morning heba mesha agidia ebia on tantie radio anambo say on tanhwe tv any ebia bakasa eno ne ye dey because on teda but obia what majority ni die omo anu meduro ni bi eya na asidanke wade say ya ye eduro na ye ton na adanse ba na ebaba eyesa ni ye mi age dodo enti good morning heba mesha eduro ede tv so a wo hwe mame nyo nipa bia na obetumi ansore se me ko hospital me ko clinic obi okra na djuma oye ma no kwan ma mi bi ba yanche da ni na smoking na nse senkenye mu good morning yanke ye wona se adai o se o mo fred doctor sin se ye be hospital sika ye be bo na ebu ambe bo no na anwa ye di tenesa no o de ne yawe akwatene ni baby but fiti bra good morning ba ma me ba ko fred hwi se hwi ye fred baby asanwe no so ma me se oti ebu no no kwa de yon no na yare ni kunu na yare na ni kunu ye se bibi abada Akoma ne ho a na esesenke ye no operation
but insurance of already say your ball born man no also will try kakra but no good morning no what's our video hospital say yare na nke ebe operation yare na yira wow maami bi so frɛ ɔno se na smoking say wa na ne na entitiriti ne set mi kabom maami ne ka se ni fa na ne njindi ɔso otumi nante ɛkɔ ha ne bɛyɛ sa na empabo a ɛhyɛ ne nanse na awo bo ewu se empabo na awo but ebisi me me hu na ma me je maami na asem ne die but efiti bi ɔno no good morning herbal measure no se yade ne too fast so se too fast we hu be be yade ne fa ye emaye ya hotoso se ampa indeed eduro ne ye general well being ampa enti se wo ye we eduro e good morning herbal measure one eduro ne ye moja eni ntini mo adwuma nkasa eduro de tini so a wo hwe eye moja eni ntini mo adwuma nkasa enti obi hwe ne na asema okay na ne se mi wo wa na me nsa ayem titiriti no wa na me nan ayem titiriti me pacho no me eduro bi wo de okoto bi wi afren good morning herbal measure na eduro no obapa eduro ni ye moja ni ntini mo adwumenti obi o se ntumi nda anajo me pacho se wo ntumi nda anajo a na woni doctor bia be kese no beka no kracho beka to se check moja na moja no so be check ya na obetumi restore moja ne baka agisa wo the good morning herbal measure and how they restore enye bofremuka good morning herbal measure ba ye emere wada ne mabawa enkokura da ne mmerantie na mmerantie kura da fe yenya anomo okode en ahoɔden ni dukura enu se obi be ka kire me se edua no pa men kase mu yuni kasa na ni pedua ni akasa bia nkasa ni nkasa ehia ewo ni pedua ni mu bia ne pa cho sa woti ye ubia ho enha ho nhwe doctor bia pe doctor 3 days echi kwan na kope na eduro na ye fa ni say good morning herbal measure bi na no wie afi obi tim na smoke na ne say meme de ni de mechi nkese ne say eso mu a e ba ni say etutu ni pa mitumi ntina oba pa ye kese ye onsu tobere mu enu nti obi be kese edu anadwu no okoda entumi wo fie wa kese say edi kurum kwala ho no ni asesa ntumi na ne de be kurum kobra ne so na wode ho na nkwala da ntuntum mu adentia ahotutu apano so sa osoro na pa ne yampen sohia abin amanoa sohia ni mi se medwa ne bia de ehye mempo sohia kwampo be obi o wa media je se ebin ansa ne de etutu akokɔ ho ansa ne de dware no mesraw pe edru ye de tv so wo de pe bi na no fa ye wusuo no na no pe wie ne anajo emi sasa ne no bottle dodo sai ma mi se wo no edru ba ko ne ejiwa fa ye wusuo no na no pe wie ne nimbre mi si obi tim na asmo ken se misisi ma tribe ne mehu and maybe kesisi eya kamia to fom inshaka safewade se numeduro boto makoma miensa se fa so se fa fom enti oba bi ti na small can say nikunu ekọ ejuma bebia o complain misisi me ba cho adenti no oba wo so surprise nikunu to eduro ye tv so ba ko pe fefu nikunu ho anadwo no obedru fia dikan fama no bra we ko dwale wen wo se ono ansa na wodi nedua ne ama no na obehu say yes eduro ni good morning herbal measure esanse eye moja eni ntini mojumenti obi wa woteni ose wa nni so bire no ewa na ase etuna hwe ankasa me pa cho pe eduro tv so o de pa ba ko no o mi ba ko wi ade ake na fa ye wusu no na na pe wi na na dwene hwe ade ase woni so be bire bi ma da me na me te no videos na me ka se obi wa ne ba e ko school a bo so bia ne yesa de ne be fie wa baba wa bo so bia yesa de ne be fie ya mfa na be fie de ne ko to hospital adanya na ya se ya ne ya se oba ya se ya ne ya na se ni se buoba na se o Filipina sister sa wo yire na wan hwa ba pam na kwatena na ma menche because edu baby a edu sabre na ya papa na wo be ma ne ko a wote ne wo bere echi on wo ba na se ko na wo meti enti de bia bushimi de etebiri wo ba ne de ne be fie adenti na bushimi we de ko school won for good morning e ba me chere bi faka ne provisions wo na wo do fan ko school na hwe sa bushimi we se ye de wo ba ne be fie bi ma good morning e ba me sha oba bi se ni se bu baba na ya se ba we ne sa ne ba cho ma ni bi we wie oba bi se me de marase wene na emu 2 days na etwa yankopon anya ne sa da bi ese be 7 days amma kwa 5 days fan sa but we be 2 days ni kwa na baba nsu fi mo je fi bi na eba woni be mati na se de bia no won se bu be 2 days bi se de aka na ye kwa yi de aka ne ekloto enka kranka fe be du mpani fi bi so no na wo ko operation be se 5 but me ba cho the good morning herbal measure no tentem ansa na wo do 5 level good morning herbal measure se obi tiemi na asema working na se edura no pa edwani so na so metumi ndidi me pa cho good morning herbal measure bi obi hwe me owefuo
odo obebe fie no nisisi ase de aba abɔ nisisi echi mepacho mani mu eduro we bi obi o wa solo fini dua so ankasa odidi kama ba wa solo fini dua so ye be ye ne den ye me good morning heba me hye bi na wono dan one better aka se ye be screening wo be hwe ni podom e be good screening na sia obi ye te good morning heba me hye boxes mako 10 within 2 hours na ni nansa obi ase mo do manu bi ya ba mu de mo de ba manya fo ye pe bi ato good morning heba me hye nti na ama nkokora da ne mmerante mepacho wo ye ba me na wo ti ni wo jonso a wo ti ya power jonso ma be good morning heba me hye ni bi no obi so hwe no ye ba na because of good you can say infections nti amana me mese makofo first nyanka wo ni wo yiri shira won tumi ankokora na ya 3 rounds and they ba akokora no 30 seconds na ejegu mimi tie but me na make sure 3 rounds but ende petre na wo me pa cho enye onfo so adwendwene edidie mu anadwedidie ni ade na akofo sahaba yen kan say your fault but good morning heba me hye bi na hwa ade me pa cho good morning heba me hye ye to apiti baby ya nti obi se ni wa akra me mre kumanse na oba ye den kumanse ko okeshi drugline udu okeshi drugline wana na bo acho otumbi na bwa chitu bi tina tete obi me pa cho wota kwa de make because na yehwe je keta kwa de wona kwa market circle mensa bebre na wo beye bi ato me pa cho ofri cape coast na wo cape coast me ami kuruma ka che bwachi ansasa wo pe good morning heba me che ni bi ato kokotokwa ba wo kwa kinswe na wo tira bwachi ansaka krebia me pa cho pena heba nso ewo kuma si hanso so be bia ye to apeti ukọ eye astawa kolinak wo apidank wo dani farmer ewo dani heba ewo gega ewo afi asafonso ko have me enso ewo me pa cho the almighty PFA ewo kumase tafo kwantimpo no do udu ni road asi na bisa PFA wo benye biato mo wo eye kaswa for the tribe of Judah obenye bi wo ato o so for line so me pa cho tenatet wo so for line station wo ebu akwa pure leaf sanso enna kumasi hano oyerepa for abrosan mu ko wa promise heba dudu bi opebi obenya to obi ho ne yabaka sese ya eya na opesa oginchiremu a ebro me kasa yeso eno enam so oba 0246 59 41 17 0246 59 41 17 na ye busy ni pa dom na efre ha for no me egwase no utie radio ni dia 0553 21 35 87 0553 21 35 87 because ni na be ni we no asha my phone ko Ekus pharmacy obenye bi o ato good morning heba me chame so ye ntwe enyare ansa na ya no utwe se obayara ansa na wanoma ye dubeko ko wie konfanachi bubeko konfanachi na doctor ni wo but good morning heba me chane bi na anape wia ni anajo unye we wie enti wo pesa nkomo ho ye din na etuni original na ekutia yarewa eno unye wa ho de te se DJ Ifantini be ma no me ba cho me good morning heba me chane bi enye oduane wonsuo ene wonsa obanom anopa ewia ni anajo good morning heba me cha doctor 3 days ene akofa badaba enti bebi a wo bia no pebi na no na osoro enye okese me ba cho dress to be a ben feature bia nso wo ha obenye bi ato mamponfo asante mampon moko se wa heba wa obenye bi ato ofo no ma na me boss no so a ni na nche na boss no be no eni ti me ko number ni 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and 0553 21 35 87 ewe bremu di for apply life ebia obia echieno me no do sabe kasa the way oba o hwe me no so wona me no ye adwuma wona o sale hwe nti so o hwe me wo so wona me no ye adwuma producer no be ka ko na na bila kan kan na se me yi me ni afi camera ni mu na da me camera so wona me camera wona o sale hwe wapa Ndi akusho na ndi yako isionti bibia ba yako mimi ndi yako si okay osoro yo kesi wonderful ebuzi abo kuma winsem ena wasungusu a utie wo radio no so na wo share live e wo Facebook ena YouTube ena Onua TV na ansa na metwa so no
mo bo modern apa on okay mo bo modern asa o monsa beka papa no na ye ne no atwetwe enkomo abusiafo me wish birthday wishes special one pa enko ema me nua bema Big Mike CEO ema BKC Music kwaku flake mo record label no 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 wo BKC Music Big Mike nyankopon onhiraw pa me ankasa de me dawase because ye penkrofo mo believe so much in me we adwuma we mu a wo ka ho pa wo di mutintiman enti wo new age no nyame mfa so ompejaw enchen senia wasi apejaw na koso aye nhira one wo ma ene wo yere nyina nyankopon nhira mo na de bia nyeska na se omo a wasan omo nso ni nyina omo hetia next year de ye me ameba ikobi Tuesday na ebe hete new artist of the year kobi Tuesday enti no Big Mike nyame nhiraw na be fa me ba kobi Tuesday ka ho na me ba no hate wonu mu superstar wonu mu pa me so be sign na me ba no menye okese abusianfo ya to aso ai me pa so ya se omo won a voice kremo voice a ono so church na asin ye ntwen wo hu okay ye twen pa to a second story no so ye nya kremo ane ene no atwetwe nkomo enti wa ma o ma me nua no nko ono no di ba bedua nua na ende enye kokoo second case no second case boga kokoo ene wo say on fe o chese de bi mie no fa bi sisim okay aye dada enti no onduadua ase okay sese no wonu akoko no wonu a wonua onu so on sorry on fa ya de maye sese kura na mama nko si eda na won ko si ekura no boga enya koko sikento da ko han na wotepa sese woni ekura na sibiem oberewure mu anu atete na odi akọ na akodi sika last year abrewa no friend say o friend say boga koko no nya asem twitwitwitwi a osre na koko no what you know where you dia family dia mame boga so ko se niska no wotepa mai se china na boga niska no bla dia yenim yo yenkotie kremo voice emra kremo na kremo mo ne mo friend no phone so e offer phone o friend no phone so a efia da bia oba kwasi ase ebe free nyame ti efia da oye kremoni na da hu ni de o friend na etom enso sa efia da no pa de ene tembe be free ni bia bi so oba sala no pa enti tembia oba kwasi ase ko me se e baba na on be pon a obekọ ekura sabe bia akosi dan sisi a service wo friend na benya no e bo apaye abra akire e bo apaye wodum ni fun etiefo mo ma yentie kremo voice no emra boga una na abra akire boga ena de producer atwefa abo me ko ra ni mo a producer and producer atwefa no bo ya upgrade sa ma me to aso me pacho boga sese no ma frɛ ma me maka kire boga sɛ on fa ne phone to no ho emfie nso na so do be na na waye no ne phone wa anya emfie nsia beto akire dia oni ni asɛm bia nkan on fa ne phone to no wo se obi ntimi emfa ne ntwi frɛ ni ento fa phone ma ye nne emfa me ye kina no ono nso mo de ma na 7 years ni brand na owu ye na okay e be na owu ye na ne de phone ma no waye mo adwuma mfie sen sese boga de na 13 years die boga nso de ni 13 years 12 years ni as 13 years boga de ma 2011 and ya so on the 13 and de kremo de man 2012 oh omumi enu nyina obi na oye obi anso so fefo de mai no so ase de ma friend mpanyimfo anim boga
Baga yɛn fɛ ni mpanimfoɔ anim me maame yɛ n'adwen sɛ sese no ɛyɛ nkwasi ebu do mu bu no wɔn de kɔ baabi a yɛka asɛm ntimi nsi fɔ ne asɔre asɛm no sɛ yɛsa kɔtena se aka de bia yɛtena nti wɔn fɔ obi a ɔfa baga nkɔ baabi a waka kyerɛ no so ɔmfa na afuo ma ne deɛ a ɔn sɛ ɔti Akoma FM ti wɔde de ba ne yɛmfa yie ntu yie sɛ mfie nso no so wɔtimi yɛ afuo ne deɛ a kɔni ni asɛm ka wɔn nyɛ afuo ne deɛ wɔn ni asɛm bia ka ɛnyɛ ne mfie ma bɛtɔ akyire do ɔne bɛhwɛ so akɔkyɛ sɛ afuo no kurofo wei no Mami, o pressure be ko soro nya abotre. Wo de aba Akoma FM ne Onua TV ndie set ye bia. Ye be ye ho adwuma. Set ye bia me producer. My able producer. Obeye de eso ye bia. Enti ye ntie enchiremu kakra ye maame Mary. Enso eka fa bogade no ho. Me basi akufi oba mase bakatwa asasi bi chokoyo woni obi a na obeya amanu enti waka han me ka kire se me no be Kumase no ko hunu me maame woni obai ampa obai no wo se nana ni ntimi ni woduma basa enu wokura ohun se de ma ya adwuma no me yan kama de ama nsi me gidi se me mpema nso se beto me bia na da akasa so nana me ntimi wo duma sa me yan kama ma ampa de asase ne ma me ba no nso a wodi ani mo de wo ba ya kura se wa film oni ho akami no afredi afuya no eno set boga ba ya eno ye krata ni nyire wi ya wo ko ye no che afuya ni so be ye se wonye se waji ato wonu kwa wo ye he na fudi wa dada wo mo a wo ye na ri ato wonu wa di Owusuafo ntinchiremu a ya maame Mary de emma kafa boga de no na de menti ase ne se ase ehu se maame na yemre na sebi ne baba ma nko obekọ aba obeye ne eden so na obo ade ato ne nsa afre nti obia peso oye no de obeye enti no mompekre mo voice na maye bi kompese papa be kasa Reverend Sia. Then so I say yenya kremo side of the story no entie ne phone adum eja na hyehye no wadum ne phone ma me kasa enti sisi aden kote na yenye mam me ma me ya adwen si ye hye ni mfie nson se mfie nson na so na wanya adwuma ne dia ye ni ade che omumi enu nyina ye ni obi ani ade che na se kremo eni boga ye de komra mu anase ye de ko ahemfie na mpanyimfo ka se esese ye chem ne mu bia mote ase ana monte ase me ba to ye te ase enye yi se esan se obi no ye to a de samankrata na ye to wono enye gina so e de che ejapade no enna sese no so ye kwatena ase no yakwatena ase no ye nyina gitumu mo amusha be wane bose eda no kora nso mo beye na se da na so na se mo anya dia krata no ye ne kasa because mo maka mo de boga nso mo ma ne krata so ne krata ho ni de ho ne afede ye nya boga ewo line so ye ne boga entwetwe enkomo boga me ma good afternoon madam me pacho na wo ho te say oni adaro mana Owusuaa boko me ho ye pa pacho onim maame Mary na bna se kofi maame o se kofi maame bacho ane pacho kwa mbe nso na ofa so nimu no wada o ma wadna ka ama me aduni
ode na asase ama wo abunu pachoka abunu ase a kire sei yemi enche okay me da sepa me pacho na enhyehyɛ ben anase ensanka ye ben na mokan ya ansa wo hye afuo na ase mpacho nhyehyɛ na wo so ni na ne ke afuo na am de ma me na to na yi okay na o se ku ba na wo mpe ku na na me so na me to e de community ka ko bia eni ni ka wa na me na bi na me kan wa sana ko so me ye ku ye ni nche na ku ni a me ye no atase no ba bi e apanya nti bia na ku ni baga unse ebi wo ka ye nti ase ebi obi otie aponye o se de no obi nti ase nti nka ya be break utwi ni form amayen na nka de otie nso ate wase yi amayen a break ni utwi ni tete aponye ne ye den pacho aponye ni atase ni bia nti abade anya wo so okay aha ma me ye ni koko ni ti no ya e pe ni sia na koko na yi okay koko ni de bia igina ni de igina park ta na last year 22 years last year koko ni na ta yi e ma ene ka ba ko edo iti ni ma ni baba ko ana ya no ba ho ni last year no se ni fa ni koko sikamba na ni koko ni last year koko na ni anso iti kama kama ni na radio eno na mde bo atiri ho brand ya mo pa e no pa ati ni se no ma tukiya inde tikari ni na 3.5 na me ka ta treno ya no me ka ta o se su bibi atema na mso enya buke e atata na ni ye e bi do ba ji na ta to kwa no eno wa iti ni bi ni abrantie ati ni ma su ya ati na me ne ba yedo e ba twa atata ho manso iti eno ma kura ho ke me ba ni ka to mi se mun tra e policy a mun ba me de ya ta to ti yedo ma so ni ti se koko aswa e ma e ti koko a na me di mani koko ska but the head di mani ti ti a e to hisika asa ni 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 ham su ta na so problem yo aha ni ma ready so ni ba no ni the head de ma di mana yo na ko si ehu e bi also of the man no e bi ke o the man no the man are fine me pa so boga wada ma odemawo emfie sen se ye ni mfie sen na monche nta cho wada ma me wo me ma me 10 years no ba de fe e bi a efitie 10 years that's one me pa so na sisi e di sen wa ye ni mfie sen ni ye no nte 12 years ni 12 years that's one wada ma denti na fu a wo ye na udua na se wo ye bregu adwuma na watimi aya 12 years nya denti a denti a ti tani te onte ye ni bia no onte e mo mai kura ho ti na me ye kura ho no ma me ya ta ti si adwuma ti se ko no ba ho no ana ni de bi te ka ti adwuma ye ma ho e se nte adansi tenti na e ba ho e de ni te dia adwuma ni ti ye de ti ti je no nka ho he ani ti na me da so ta to ya de bi ala ho dia kwa ko so na wo ti dia ka ni ni yo ho dia ko so ya te le dia mo na ta ti ti ta na na ti ma me se ohia na sase den na waka fa o to ohia na ta ti a ni ni na ka fa ni na nte en lo me ata to ni bi na ho de akwa ko so okay na munchemu ana se wo beja to ho akọ efisa wo se anye yie da ba bi o wa anye yie da ba bi so yi baby o wa na o chire mu se baby yie no kra no ebi ewu ta ni ti pepe okay na cho bibi bisa no boga me pese bisa o se efuo no ye de ma o 7 years na koko mu dada se de wo ko dua ya no wo kali ya se wunya bag sen ami se bi tan sa ni net na ka che ni na ni se
enta ta tin sai da ko da su bi ina ko fa da biya ubi okay boga ye be da sepa ye be fra wa chire na enkomo twetwe bi e wa chire bia ye na wa twetwe wada o ma ba che ye da sepa sa waje e fe so ne ya kasa yeah ni so da wa twetwe okay enti second case boga ena ye ne no twetwe enkomo no na alaji ana e fe ne se kremo de na phone na dum kremo phone na dum na emom boga na boga akro ben so a moyi na film an kan bisa na country crow ko bae kan bi bisa country crow free bae obe koko no ya di farmer 7 years wenti benya bag ba ko amayeda ma me na ba pese wo bisa ne say mo de man 7 years and I said 10 years the man 7 years so jinas went me amisa no me pacho minim so ye yi da frisi sesia o me krata ho so krata ni bi 7 years na wo so me pacho kramo boga krata no ha mo fanto so mame 7 years or krata no so 7 years krata so 7 years 3 years yetimi bere e wo so yen na dia nsa hyase ya ye nye me penam de ye ma me sisi o se on de oni hwe ka mo je asase na waye krado sa mo nche de waye ayeye no mo se ne sen yene ne nya de chekere se ade de ma 7 years 7 years no efuo no wantimi anya se obi de efuo ma se 7 years ya sai se kokoko no ebi wo mu dada enti je wo koye ka ho na ese at least ka kokoko no kura anso kura nke nya ba se nya ba de me nu kura o nya se efuo 7 years na koye so ne de kokoko no kase efuo asase na ye ka ne kase be se oh me people need the film at the normal circumstance no na say ni yie mu no say back sign na assassinate me produce hello Kremo hello good afternoon Kremo fine at the same yo na so pacho mani me pacho mi din na ya Owusuaa me ka say free Akoma FM any Onua TV me pacho unim Mama Mary nana bna pacho no ofura ni unim nana bna wo fiera the body shila no shila mame mini unim wo fiera di mini o se o de asase ama 7 years se do na monche ti say one for about 12 years on pese mo be che won chire to say mami mi da waste de mani no wa ai ya mba se ya che na me se da yi ya se na ye den aye den se ta mi no de wa de sa se mami no en coin wa de mami so ni wa ha na wa ba ya se ko an de yi fon se akote ya se de fon se kami se ye no ko ni bi se ran ti se man so amani ye de amani ye yi e ko ni to ni ne akofi ni akoka ye akoka ni se da sa bia on ba ba ko sa te no mi ye ni ko three size e ba be ni ye ni se da sa bia on ba ko na mo kwa on da da ba na o mo fere ya ma di ko mo ni ye ni so se bi ni ye se ni Mani so na de mani no en to ka bi ni le di le no ba se yancha ni tri dia ta se ni mani yancha ti ba ni se yancha sa ti mani ni yancha sa ti mani kala en ti ba ji sa ti fri ni ni se da di u se ba ji fri ni dia ni ti se e fa ni bre ni o be ta ka unda sa dia bra ni yancha ni de ba ku dia ni na wa dia ba ku ni si dia ba ku ti se ta o di na ta na ti ni ka to yancha hello enti no 7 years na so yo mo na amma se monche da di 7 years so ye no o mo mba e se yancha na ni se da ri yancha ni se we se ni dia ni ye fu no mo na be ba se yancha na o mama na mo be na unsu tu fa ho se mo se menye ntimi nkoso anya somfo saa
7 years no my year adwuma na wie mama mente na me nso me nde me ho na me nye me fie ba na mo be na otu fa ho aha mbo seta o ka sa ye nti no ba wo nko ka bia ni wa ba ni se ya nke fu na me no ya be ke fu ni sambia me ni si ra tri ke ma so ma ni ye nti wa ba ni la di na temse ni huru ko sura na ni huru ko fam ni so seta me no to ka bia ni ho no ke fu ni ya me pe onye dia ni so ni dia alhamdulillah to ka bia ni wa seta mama oti patron kramo nana nyenana mama shila na make asana kremo 3 years so ya no ya de ma wo so the 3 years no ya ofa obi fi tapa enyo no na kwa afuo mu okoja ya na afuo no ya na so anye na ye wa ya afuo no na ye afuo no anye 3 years ya kwa afuo mu no ewu afa afuo ni nyina eti so ko ti abra ni ka kire wo se kremo afuo no ewu awom e so ye fonu twetwa nyane mi funu ya no wo so je pene enso so nansi ani na nakọ afuo mu ewu anda so wa afuo mu o enfia no sa so ni papa na ko fa no na ye sa ni afuo mu ho e ko afuo no afuo no wo so wa anya afuo no so wudi adanse se wa anya enti wo fia mi na wunya na tie no e na wo dia ko afuo no se ya ncha na se je wo kra time ni e de che ni bisa wo yo kra ni se ta yo kra ni ye che yo kra time ni e che dia enfia no ya no na ko afuo mu o me na woni ajewa eni do so ko na ko be afuo no wa anya enfia sa no so wa anya enso ya ko akosi ase no se aduo na e de ma wo fie du wo nyina maka mu tia mu se enfie du so mo nka pipa no so enfie nso kramo seta mpacho ti ya ni ma obotre yo ko ko si ase no ba bi amo ba ya ni se ni ngom no e fi na e ko me do fu ni nyina wie nti wo beti abra ni nche ni jiri bia na nche ka wo bia ye ni ade che ase kire ni se ye de krata ni na e kasa wo je ne wo sheda na bo se influence okura enso o ye adwuma na ma no influence na so apa ho ama influence mo be to achire kramo ya de krata ni kasa eni ame ye de kasa de krata ni e di adanse wo e de ma ni ame no Christian Pacho me wa yes ni ba ye no wo se me yes for 7 years ni ba ye no ita wo tell me di no bia ma me enti me 30 me boro I say 50 years me boro 50 years me boro 50 years no so no bet na ye jima I sorry kwa sabi me ye silimi ni me ye ceremony ni ti no so ti ni 7 years kura po ba sabi ya me se kan no kwa kanu be la ni ke ta so ma me me ti ono be no ni sambia se sa me ba kramo nana me pa cho me frɛ wo na ya twetwe nkomo wo akire wate aha se tampa cho wa ba nne ya ni se ni ya ni duro na trata ni ejima no me ni omo be ba wo ye mate why ye mate de ba cho kramo be sa wa asem ka ye de efu ma ye ni enche efu wa anya wa sa fa asase ni bi and you sit down. Come on, I see tampa cho na ai mani wo so da wo no so da ban de ni ya tambia ka de ni sira wada na me pa cho no cross we cha asase ni bi de sit down sa si tampa cho ni sira me de ya me pa cho wo ni me so ni sa dai na mi si ya no light ni aba kuro mo nti light na aba kuro mo no mo se mbete mita nti mo bete mita na me si la sa dia me asi nisi dan no me sile ta de o ba ba ne sa tri bi o mo pa ndia ni e ti dan ni bia ma mo mo so do pa ni pa ko fu mo ni ya ko pa ni ma ne chaw iti ya pa ma ne chaw ni ma ne sile sa dia ta wo mi de me ya dan no ni tri ya bibi iti na ni ya ko na no se nda sa de o be ton sa tri ma mi o be ma ton la mi ya me bua ni mi tia na ka ni kan dia teta ni ti ma na me ya no na mi ya mi sefa ni sile ni se ni ko sa ni tri ni yan ko ni ti ni yan ko a ni ti ni ho mate entu de e be twa nkomo akire why ya ba so ya da se pa sa oje bi ni so ni da se wa kra no why yo da se pa enti kremo na ye ne twetwe nkomo ne etwi ne mu ode pa yi twi ne mu ode ye nko power specialist hospital nko twetwe nkomo embra
o te blinking o te yiro awie enya grokra ma duo ya ho ye eno a na chese Owusuaa na ne ho ye papa ye do ba ade ase ye nko ye nim Owusuaa for power specialist eba hospital asuye na ye duro no na ye ba power specialist eba hospital na chese apomodi hu nkomo no a na Owusuaa ye die na etiefo metro nkomo ne so ene ahwefo na mum mamefa number no ema osanse number ne de ya na ehia wo nkomo bia na se wo asem bi se bia na wo pese ubisa obetumi afre Dr. Akosu Duya ewa home so number ni 0244 54 44 44 22 0244 54 22 afa 0200 38 31 ofra Dr. Akosu Duya ebejo so na enkomo bia woni no edi na Owusuaa mekasa no ebia na wo hweme yade a ha wo no mebobɔ yarewa ahodo so no mentumi anka wo de a enye hwe na mmom franko ade a na kyese enkomo bi ho no no ne edisanse yare no a yeka ho asem no ya na time no shanti yeka ne kakra bi dodo no anso ne yesa ewo yasoye ya oba onso benya wa yaresa ene obisi diabetes ha me medianantia mediachini amabre me patcho diabetes yade ha dwene diabetes etimi manipa etwa nananum ewonse do diabetes bema onase atatai diabetes yade ebema chese waye memremre ase fatigue bi wuje wo enye wonyare so wonte apobisa no wontimi wunya wo hwe diabetes timi ma wo so seden a obi hia o se asa wafon dodo asa wafon dodo me patcho osutimi tepa diabetes ebetumi de saw how no ediaba enunti se wo hu sensu sanso ni bi anase wenhu sa niema ni bi se ekoso ewo ni pedue ni mu a eye power specialist eba hospital yaso eye ene wase oba nso de a Dr. Akosu Duya ne na doctor for wono mo ebehwe ye o machines ahodo a wo ba na o ka wasem wi a yate na emom yanso ye be check ni pedue ni mu ni yahwe adekode apotia ekoso ewo ni pedue ni mu na fe ehunu esafata ye de ma wo no ye de ama na anu no mo nso a bibia ebekoye bibia be fine ewo ni pedue ni mu papa na eye osa ene osa ha nkofo osa eyeyem kro obi se eduane to miyemu ana miyemu kekame obi so de eduane ni nto ni yem kro na yefuru no ekeka no wudidi nso edu bebia na ejinejina oboso ne ade ni nyina ye osa no eno bia eno nti bra power specialist eba hospital banku adia yesi ye wo osa hodro ye de ema wo na wanunum na anu no obi ka se o yem kro de ye ni hodro bia na nso power specialist eba hospital de o pa ya so ye nko ade ye beboa ma osa no a ha wo no efiri wa ma ho etumi ato eno nti ginaba no 0244 54 44 22 0244 54 22 and 0200 38 your telephone number no obetumi afresisia na ne doctor Edi enkomo na ene fibroid hamma papa fibroid nti obi entumi nya awo enye se bia untumi wo na emom fibroid na ababe gi yefunu no aboso no ena akwakofa sa o hawo no ede abade bia me kire wo se oba bia nyankopo boyense bosumi bia wase ye konfitire anase broni beka se enya menses enti se bosumi no so na menses ne ba etwa se ba 7 days na etwa na chese bibia ye fine na so wo de ne de enefo mienu miensa obi kro ho no 1 day pe na ni moja no aba na etwa bisa ho se 6 days no na 5 days na aka no a moja no ama no eno no ekwahe eno na eboaboa no a mojefi na aboaboa no na aba ye cloth chesa aba be bobo enkuronkruwa na etetatetawa wode na no eno ne yeka ne se fibroid obi wo kwa ne de no eye kese ayese football no na da ne yem saa na chese nefo ekutu obi ehia wa
na bosome say nie ana obewo da ben enso ne nyenyi say fibroid ena ye osa enu nti bra power specialist eba hospital doctor so won fasika nka onye operation bia na emom ne wo ya no say emu no de maw na ne fibroid ni nyina ma na ba besene ko na chese oyefun no aye flat eba sa no a ekosa no a chese odi kobo mu a na nyinse no ba betom kama na nso wetumi awo afa ho afa oba ene saa de wei ha mapa enu nti meka chose wu bibisa power specialist eba hospital ya so na de beba ene fibroid no obi o se ni koyo operation but bisa also operation a wo koye no ebekwa akowie sen operation no adodo na yo fibroid ho no ya na edru be bia asie ni ntukura entumo se wo mu a na asa afefe na asa ba erintu ba ye nchen ya enu na ye de ma no ebua amache se anane kura na abesene ko na oyefunu ada ho kama obi sisiateka ene ha me sciatica make us say untini no twu efi woto ase na twa na chese aba be pie na nkokom ho no musa wo sori a enye ye wotena se a woti pains no woda wona sciatica hawa bomodua na bra power specialist eba hospital Dr. Akosu Duya obehwew ama ho ato me se me ko radio station baako woman baako oye panelist problem sa ma me de ne koya chese ma me ne ho ato na enne oba chese ne ho ode pa enti se sciatica hawa bra power specialist eba hospital me se owo beto amo aba bedi adanse papa enkrofo obo ba obedi adanse ne doso ene hepatitis krade obi enim dada se power specialist eba hospital ye number 1 yaje awosu bebre ewo ho a enkrofo ka ho asem enkrofo edi ho adanse o skin no asesa kala aye yellow woni ase aye yellow wojo sha aye yellow chese kala na sesa kra hepatitis ne house ano enti bra power specialist eba hospital yade wei na wa hwe yade ayede ABCD na kind de na chese yade no ano ode enti bra na yemwa number no 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 31 0200 38 31 yes ya de bebre na brand intimi nkani nyina enunti na mede number no ema on 10 sa no enunti wogi number no a kose bia pese obisa yade bia pese ode ba no freye na bra ya so ye na ye wonu bebre so adwaman so enkofo edi nuonu wadanse ye wo herbal mixture se drowe ebustu immune system no eno kra de meka chose nka benya de bia no mbi wotu office ana wonom wo fi ana wonom be bia wo hye bia betimi ehwie bia nom esanse ebustu immune system no ema oni pedua no bibia ye kama chese de bia wa hoɔden no ɛwɔ soro pa ene wo eduro ya tonica mojeduro obi se okọ hospital no yesi ne moja esoate winya eduro ya tonic nanom a eboa ema moja no esaba kama na eji efusa ne kama ebi mu okọ momoja ni nyefe onnom eduro ya tonica moja no eni be fe papa kama pa na chesa pomode no ehye ho ekoyi ankasa na ye wedu ya malamesa malaria fever duro owododo awati esi so obawa anachese de eye wo no eye wa adwere se wonya malaria metu fo se kona ko cheke wo cheke ne yese ampa eye malaria fever dia na wa ba bepe edu ya malamix no wanom 3 days malaria no obedwane nyemu mirika kura na chese wo so wa hoto no etumi abakama ene wo jirikejiri emmeme dro papa na no bre bi mi si fo mo sister wo jirikejiri manum bi da na se ne esi abo adwuma no why tia wo pakro wo why tia send you see bisa idea na chese me see wo so wo bisa ba ako and I'm say why rasta me pacho ene me de better kakra na anu akọ ebi asem akọ se me de better kakra yes I obo hu pakro do so wo hu no wo o se eduro ni ye kama say wodi abo adwuma na ono a o se ko pebi o se mi mbre ni bi kra na me ba manfa amanti na wudi edi ebusuafo jirikejiri die
engrofo kan ho asempa na enye aphrodisiac de bia meka cha me se enye aphrodisiac enye ne obu ho se oba no wadi misika saa nti ene mi so benyani me kope eye jirikejiri da bi weni de time bia wutimi nom enye ohwe se oba no mama oba ma ba sori mo akodi bone aha na emom sanfu usisi mu amama bi ewo ho a ama wuntumi mo adwuma yi ani ade no eyi sa ne mani nyine fi ho enti da wo behia match no wa bo sampa wo bememo are ye kro ba no kofie kro once di wa ma no kro wo no anani age dada ene wo kofie ti wa ma ni ska kro enye hwe enwe ubenye biato ewo heba shop biemo na chese wano nom na bibi etumi aye kama ebi a wo so bi heba shop na wo pebia aya no wa friend Dr. Kosudu ya obebro do shopo na wo so wato bebi a wo hyedo ebi ana ebi emma wakati wa wo friend so a bidu bi a wo pe no benya ya number no na memfan sorry eye 0244 54 44 22 0244 54 22 and 0200 38 31 your WhatsApp line opese o try ye WhatsApp so anasa wo ka wasam send ye WhatsApp so a 0555 79 78 ye kira kwan e Kumasi ha eye feyase Lake Road ya ni Jasbo filling station edi ehwani mo enkranfo so bekopokuase ACP main road no so ehwa na abehu power specialist eba hospital na takrade fo so amohwe monsu mako eye Anaji estate yani Anaji primary school no na edi ehwani bukowa Dr. Kosudu ya na Dr. Fo mo behwe ama yade no a eha wotete wo no nyina efi ho ma wo so watumi enya wa hotonte busuafo medimbesi ha na wotwe senne yasanso ehia yedasi bebre famenchia kese pa koma me maame o se ni piesie sa wo chia no ada ai power specialist na yekokodi enkomo eba ye no aha eye Akoma 87.9 yedamu live on Facebook sanso na YouTube yedamu na Onua TV me pa ocho eye Akoma mu nsem si say yate kremo anu asem ya boga so anu asem enti no si say me die me wo ma dwenkyere mu na Facebook no so ane munya ne sama abena mame na abena bebre abena mame badie we ne ma ya botie na menchai ene timo wo dinu wo yanko jason
Abusaye kanfo e dia ma say Ghana's most beautiful Kumasi audition no e ade se e koso na we no ye ne obako ho mene Peggy wo kwa de ho Peggy dia yenye no me so e maya mo ho efe na manu atie muni bedwemu kasa mutimi fa mo ho monfere ade e kasa e wo bedwemu a wonhwe benkum enhwe nifa wugina ho pemem e kasa e disi uboso a na wako school kakra woni mo amano ene wamane a sa maya no ene yeto nsa e dia fe wo mo se nyame adom a Kumasi audition no e ade se e baso na woni a Ghana's most beautiful de won ho ahyem no eni makonya e wo ho e de ma wo mo no kwasem ne ebie wani e wo enema bebremu edi ni ye Ghana's most beautiful enya ho fenko na emom nimu amamo ne wamane na school kakra enso to aso eloquence no okasa nya fe na bia ne nemu a ene na wo champagne for e wo Michelin hotel eno ye nyame adoma jumbusumi ya ye wo mine da etoso nkono anopa na wo chepepepe na dwumedie no ahyase me pa cho wo ba wo ba hye ne so se afade a wo de ba no wo mo si GTP entoma no mini skirt wo mo ankasa na twere ba ye e wo se eye mini na se wusire mu kakra wo nentu kakra wo to ase kakra e de da honom no mini skirt e na blouse na wudi esi no tank top na chese top no e white de bolu mini mu kakra sa won sa ho gu honom e no bi e no mo se fa guso na fe wo ba represent a region kwa wo mse ya Ashanti region na se ba bia no o ye ne sa ama bibia aye kama nti champagne for e wo Michelin hotel nyame adoma bosumi ya ne da etoso nkono na ene wo mo eni sa ensa woso no ebia eye wo bra wo so betimi e de ashine no na ye kan sa hoden eni hono mo nya de se wo betimi akosa adwumede no bi ama na ye eno nti ena pewak natural edra eye 3p garlic mixture no Owusuaa e kanfo e de amount edra wonte nenka wonte ho asamoda woni madwuma eya ene na wo branie edra we na woni a epese wo immune system no ebusti ekoso no wo mo enom afan wo pressure no eda high yente so emane mo from emfama 1 3p garlic mixture edro no ene yesa enkonya no menstrual pain no etu obecha na afa wo sugar no a level why ekese mro so me se wa hye senso nkonso ye so wo mo a wo jito na wa pai e 3p garlic mixture edro no ebetumi aboa stroke and joy de no age wo de aboso e asthma wo Johnson temtema na sa wo Johnson no how bia ba ho a edro no betumi aboa wo mai mu heba ene pharmaceutical shops ahodo no eno no ya to e de apete a obenya bi ato Shane so my say bottle na edro ni wom no epai wo don't see the garlic kokko e de ato ho a e hye nso ene na ye frɛ e wo number yi so 0248928824 anaso say 0201000021 Pacho Mata Day Hospital Owusuaa e tonsa e de afrom say yade bi aginipadua no aboso mu mfili fine me nyade so mentiapo na wo pe hospital wa wasoa e betumi aboa wo na yade na ekutia wo no maternity e de afiri ho no mu a Mata Day Hospital e na mekanfo e de amount enti bibi biara ekoso e wo hospitals ahodo no e yade se wo mu eye bi de na wo mu edanso ene sese ECG for eje wo mu nkania Wama was standby generator ebetumi aboa papa na fe ya hyewo ama bibia so ayekama enti what wo ye den for ni chemu e was antase runabout go filling station no echiripe na ene panifo eni sawoso 0244088918 0244691759 and also say 0540171409 ye kokongo ointment for ahye na ya kwa kwesiese ye ready am de no akasa mana amobeko Ghana's most beautiful no what say ye she mini skirt enti wusira wo ho enye wonantu ho no enkuwanku aje ho aboso wo change obua wo behia kongo ointment ni biso de besiese wo nipadia no na afa wo na ho aya ahomeka me pa cho fani enku ni bi esiesie wo ho ankasa wo motro mu kura no nya bi aya afafa ho na enkaboni aya na ejina ho no entu emfemfiri ho rashes ahodo ye to ase wonantem apropro ekoro
gini peduano e dia boso no Congo etimi abo natural ventures akache na enonu efra ebenti bibia natural 0249017101 and also said 0204616161 Charistic Ventures one more and this Zahara herbal products aba ejoman so edoni ndudu mo benye biato e wo kansi drug lane and what herbal pharmacy and chemical shops e wo man Ghana mu no enonu benye biato o general body pains no ebetumi abo sexual weakness e wo ma ene memme mu no e Zahara nipa no na eyi e de free ho yade bia e ma won feel fine na wabrabo a wo bo no won hunu so adwuma won timi nkono Zahara dono ebeyi enkenya enti Zahara na chasa wo je so ama bibia so aye kama pedro yi bi ekira kwan na eto na nsese woni pedro 0246348334 and 17 lunch and restaurant and so a restaurant papa ene yaba Kumasi Montine so ho na Kumasi Premai for woni a woni ate na wo mnim workshop nso edidie enti aduane yedi ama no akaye katra mase agi mbowremu na ye huni se yesika ne yanto ngudia N17 lunch and restaurant and ye kamfo ediama ediane no de nkwan gu hu ni na wo mo obi enama hodo mu nam fremu nam ni na so benye bi ato ho fresh ahodo na ho trofro no eno so mo ye ho adwuma obi so na kan talapia no mo sa no wo mo e obi wo ho eba ne nsa ahodo de da form de ano odene pastries ahodo ye de ka ho so wo mo boa wo mo ye adwuma efiti joda kopim kwasi da holiday bi anim enti da bia da wo mo apona bia Kumasi Agric Junction eno mo kwada so kwantempo ne so when you say delivery service wo hono ma wo bo maden fra wo mo number baby awo bia ye di waduane no ebe bro enti me ne wan ka meji ahome na mafre na ekomodim ye no ye place order amo mo di aduane no aba 0530668585 and also said 0542787278 good morning herbal mixture and papa eno ne ye bobo na ya fa ne say breakfast and sunny asore frimpem akoye dwuma so obi say me so ye no pa no ma boho memposo ene memposo etwetweme ayese de yabo me no good morning herbal mixture ena ebetumi abo ma omno nipadua no aye kama makato say infection say gi nipadua no aboso wonje ho a enye ase honom no ayese tose ene ma koye e wo honom a good morning herbal mixture ena eboa body pains ne sciatica no eyi na kwa osa yade no ha dwenenti ya pebinom o menstrual pain ne disorder no behia sexual weakness ne so ha dwene pressure ne diabetes for shom Dr. 3 days say 1 year enum nimro no nansa pepepe na dansedie no ebun kamfo so enti fo ni kyeremo na fe kopa dro ni bi eto da bia ye ton herbal dro ni bia bisase ye ma good morning herbal mixture dro ni bi na eto na bibia so enye kama se wo doctor mugidie na wo yade no pese etuko nansa entamo dia me do foje number yi na FM 0246594117 0246594117 obaya Abena mame me pa chan dia se ma to breso e se say dia said dia wa ye na dia ma ye wi aye wo eno anu dia ni pa be ya no na so o ye o da na dia here oh okay mama wa fe mi wi e matse matse send your match chiri o ya na mo yi me TV so kasa ti mo su le radio saben na mi enu fo ho sa bisi am abena de pa na da o na eni ko just wa yaba ma me ma wo akwa aba biem e ma me mu reverence ya pai eba no nkrata some the contracts ni say football win ni kakra na senya wo tifia du no win jami anchano kwanya o mode maami fa so wo ka me say on say kakra me ni mo no say me di akeka no aba ba bi o mo ye adwuma no te aso obi a pese ofa ekwan a entene so but we are seno nipa bi ani mu se ade bi awukuo no eno ana obetwe ene na hu no se me ma me no aye but effect of that no so
Enti so nipa bi awo ya ade bi adwene ho. Onim oka asem bi e wo Exodus. When you off it, on it. Yes, so on it. I just say what we need to name. Hey, young. Still, coffee must go back. What is the also I feel about? So that I penny. Enti akwan bi aso no, akwan a mofa so ene na aye kranta no. Eno ahu adwuma ena sese moye. Se krata na moye for 7 years no. Akurase boga ubisa na so ye hemfa boga ba me hunu so ye kurase boga cause boga woni title bi ade e kurase hwa na obetima di boga ninim so otwa bi di o se fa be wo su se tebe su kira se o ye kurase boga na ye maame panyi asase a wode ma wo ana oba ne nchen se o pa asase a yeso adu ana wo hu mobo amo asase no kra na adwuma Wunya adwuma bia ewo asase no so. But end of the day no, die wutwa efira asase no so bia wutwa na wankasa no. What do ope afa. Odo ope afa. Na ye mepasa mekama no te ase no se aha de aba no aba. Ekwan bia ye bafa so de no kore ato ba bia asase ye de no kore to. Ye de beto. Okay. Meko stage 2 no nso. Eye ala ya friends alaji ana kremo eja kremo nso no on se nipa yi ade odo ene anigye ana ode asase no amawo a wa start asase ya wo yesu adwuma asase ya wo yesu adwuma no on ton land bi amawo but wa fa kwan bi so se odi kuro no aton land bi ade amawo ye bisa odi kuro na odukro no se on ton land bi ama odikro na nkasa nim no wantimi anyi wo ho ano betu free ho eba na mosa akohia ba bibie mu a wo se odikro no ena de asase na ma na de me pesa me ma na te ase ne se onim ye kan Proverbs 20 eba na wo se de odome naja anane na no ne kanea ebedum wosum kabi nipa bebre wo ho a ayeso mu nsuro nyame wo mu mfre nyame ntino adie bi oye no odo no ankasa ne pe ene ye but awrade adomo a said ye metena ase ene anopai no ochena anopa nso metena ase ewo Kumasi Ebu Krum Estate Junction to besi airport runabout me ho ana wadie bi ayera na se hunhunu a oba metimi kyerɛw adekora ayera ba bi ewo me ho ana obraso se wo ware na sa ware ne kwan sia awrade timi fa me so ama me kyerɛw ba bi a ho kane wo me ho ana se wo ye adwuma bi na se adwuma wo ye na enye wo adwuma no no a me metimi kyerɛw adwuma a wo ye a ebeboa tumi bi aware honhom bi aware awrade amrani nyina so tumi fa me number na fra me awrade admo kyena anopa 5 o'clock 11 na mapon fa me number is here 0244 88 14 55 0244 88 14 55 Reverend Sia 5 life. Okay, yeah, that's it. Ajwa nana ya ewe de tiawa nana energy di asa ena papa yo so asa enka bebi aye nanai netifi adru ne die eni kwan se nka hwesofo ni nyina akra ne abrewo no twe asase no ho daare because eneno se obi bombodi pe adwuma mawo a wo se wodi ni die ni aseda emani pakro na nipa dodo sen ena de asase ebe mawo aka kire wo se yesu adwuma odi mawo 7 years na se wo ye du 10 years kra na mene na nka wontwa ne tia kakra bi a wo se nka woje wo no na nka ogya wo masase ye den ede ma wo na eyem se ye na ne ma no omu nkwa kra na se ho no enti omo fa ni se ye aya na odi biaba ye aya na odi biaba enne so bi adwuma mpo di ma obi na wa ma wani anko ho nipa dodo se ne bedi nokre
edi amawo mempese meka se dansini a owo ho yedi asase ni hye kremone boga nsamunu wafi mu ntina omoye saa efisa wo na omokasa na obia ankase yenye nkrata ana obi ankase yemfa asase nyeden emma no se ka menku a eye 7 years wo ye adwuma 12 years 7 years wo ye adwuma 10 years e ka menku a omuncha ne tia na ye ma mi so oba no won tia si biko kua ye no eya ankasa eya nipa no anya na adwen se gia no obeji bi no e wo so mo hwe na kakra bi omode be ma no omode ma na asumdue ba ene asase na wo si dansi su no die enyem na kwan so kra nti omuntia se na bebia pepe ye wo bia no ye mfa ntu no obia etuo nkotwiri bebia e twiri Queen Sabi Deborah Dabanka Mrs. Yana emprepi ye ni pasrea yani ejidie dos the moment ani ni family kama na the moment ani ni family kama no na ma ese wasan beji na didindin di bi ba nipa o te sa abo ahuruye onya wa obeka ebi na kremo edidi maame no utie wo mu nyina kasaye mu a na nsomu ewo very good times pa eti amama me na anyim sekre mu asem obeka se obeye no enoa eno obeye wa anye ni se obedru baabi adane na chikura kire ne sa so ho baya wa nru baabi anwe ne da sekre mu betimi adi ni nwamo but bible kura say susufo ani tu nipa so na nipa betimi adi nipa nwamo on say kremono na ni ate eno no wo mo eyade se wan hye yi a se nye maami na wo ba ka me hu ne se maami wo ya abrewa tinka kremono obetu ne na yesi asase ni nyina so obefa se me hye ne ma na oye na fi se krata ada sumpo wo se mo mfa mo de ma no ena wo ba abusua no so a me hu ade bi firi wo se emsa kwan be wa kakra ti wo mo nkoho na anu obi hihye ade na wo nkoho a obebu kwasea fi se woni adaje a wo de ba abecheke e wo se maame ne ma no omo anibre mo brother wo de ma no no wa free mu ena abusua adwene be ye omo se we ye odi animu wawu o mete se nkola mienu so ayede awu afiri mu enti a sheki abusua no me pa cho what they make an say a sheki wo mo amom ntimi nkwa animu nye de wo say wo mo ye the same thing na boga no so na me so mu nim wo mo ho fisa na maame na ka so o maka wo muti apa no kre so obi ani no kra ma de odi akire no ono su ni no kra ma because wo say bibie no mo betimi di aye wo mo ntimi nyi wo mo hye ti mesra busua no se omo nka omuti na ndede kire ya no omo kwa Akoma yesom no ye bedi akire na so omo na nya tietia ekwohye de afuo no on se maame no she papa ne say wo ba ho abehu dudu amaye de na bia na se wonni mu hwee wo de wo ye manu ntini kwase abuo bebrebe so enti e wo se omo ni bre na nne kire ya mo ntwen na so wo mo nko ani ni nkosusu enko hye adekoro na osu wadua no we se emuafu we so se wa ba ho na wo mu ye no mo se bre ni na obi ana different way okay what you say yeah that's it eti ye bedi akire okay ni enko hye dodoɔ na wadua no o mo nche se abrewa no so ti ase no ma ne bia sabi oti wura ma wo ne ade eno namu no ado bia nti na yombu ya kwase ado ko so hwe sa ne mani nyina na se sika ba no de brewa oti wa bia okay na eno so akofa okay yeah that's a queen Papa J Obaya brem mami Obaya case on say meteche nyina na mayedi kakra etobwa bia hwe so mame domi enche
do prapra tuaka nefa sadi wo uyo so you very careful onye mejeron hwasuma me do prapa do mienche tuaka nefa sani me de bia e the problem ba hwese obi aye nefu ana se obi asase no de ama o se do mienche what you say do mienche sempe bi no omodo na edu ba bi na edu se ye ba be chena ana adwonbone tabo ba ko chirim obi wo hono mu a ode be ma o ade na say kra ba wo be hwe so amana ye kama na bedu ba bi no eho e no the expressions ebem eba be je fi unsem ana say ode wi ba ho e di eba be sisi eba sa na e di problem bebre na eden eba what you say obi di asase am obi nipa na hwe so amedu pempenso bi afa asase na nkasa kwa nipa na de ene dia no otimi nkoso ya shafa no ya tafo ya no aniti esawala tell you the truth he obi di asase am obi oni ne kwa asase ni so kwa ontimi nche be report asase ni da wa shafa obi wa broche discover so obi nya ankafuo ma no wa yankafuo no nipa na bedu Ghana kwa ankafo ya kire be bia anka ne wo no oduru ho ohun be bia ankafuo ni wo enso anka ni asase ni da ho oduru ho enso ohun masa say yes enunie ase enunie ohun jodi asase ni ma no ona fa kwa bi su ohun asase no wa blindfolding no what you say it only sankofo ni delay very careful especially omo hwa ade no so mo tie kwa na se wo no ama ko no mpo so be ba ho okay obi tu di nesi asase bedu fie wonya stroke sabra ho bi mai what you say obi wa o si asase ni so no owo kra be chesiu pre chire bi e da asase ni so me chesiu asase na wo dia ma obi no what you say ya yemi amaguso o si asase ni so na oho kra yira o so fi won tam na woko eti munye very careful omo ye this ani mani e she wo monsa no nko bi dia dia mo se nyu eni disu a na ebrasu contract da so o se 7 years na du ma me pa cho ma me 7 years so aso ye ne den ye nche because obetimi ayo akwasa ebi aye che anase to aso me na me de ma to aso but obo hu se ma me ya wa ye panyi wa ya abrewa ento so fa kwam se ye nye ti asase ni so ye ni kwa ya fa so bra ya brewa so bebia edu ni de ye den yeso ye fa kwa bi so ya fa mama me so wo ma nkrata ya adwuma e obi asase wo fu krom na abeto ye ana ye bread do se o se ye no onto aso biom ana se bia de bia de dum be se be ye fofora e dan kwa se wo ha ye du bra ya tum na mo nti ase na kremo wa ye wasem de dende bogo bia mo wasase wo do president asase ni so fa wo dan no fa na asase tiawa kremo no kremo na si da fa asase ye da se tiawa what say e omo ntina se no mo kasa America so oje na de mpo a na asase tina se no de wo hia no mo settle ni am na fe asem enfo na asem ko you very careful ena we miemu min ko ba bia very simple me ko na mi se wo ko ni se anga be miemu a chen se mi se bi se ko se mi bilani bo white Monday no tabo white bo sawo ma me fa course mate fa pick it 0243114497 0243 bila okay 0243 114497 sana open mate 03224 98035 0243114497 03224 na yemfa telephone so adwin hello good afternoon. Good afternoon, Pacho. Dini baby akase free. That's what from the can kase free bi. Mama Pacho yenti o. Papo. Me Pacho mama. Me Pacho mi ti o. Me Pacho ni. E fu ye na fo mu. E ko asitiri na fo. Nkolani bi kama wo kan. Mama de wa bere ya tina si. But me nkolani. Ese mi ti fo le na mi ti ete bi jo bi mo bi ya mi nchare. Ese bi o ko afita ko. Ni bi je bi ko mani. Ana so to sika bi ko mani.
ɛna ɛtɔ so bi nkura deɛ ɛyi akura na papa na bɔ no hwɛ papa maame sɛ obi pɛ sɛ ɔyi ofuo no ɔbɛ kura yɛ mu deɛ 100% yɛsɛ tie asase no so ebia ogu so yɛ adwuma no po ɔyi animire nti asase akura na ɔkɔbɔ yɛn deɛ wɔn yɛ mfonsuo biara ɛtɔ so bi nkura ɔmo so yɛ bɛkyɛ ɛyi wɔ hɔ mita ɛtɔ so ɔbɔ mɔden akɔ ɛsɛ deɛ ɔbɛyɛ mu adi na ɔmo so nyɛ kanea ɛna mu nsu bi etie sɛ deɛ mɔda woroma ebi ɛni mu tie ɛdi akura na papa no kɔ bɛyɛ deɛ mpam tó pii ɛnyɛ bɔnne yoo ɛnyɛ bɔnne kura yɛ daase ɛne kyerɛ obi anka sɛ wayɛ bɔnne nanso obi di anti no ka one no ɛbɛdwen ho ansa. Hello. Good afternoon. Mpacho odi ni baby akasa free. Mpacho yenti o. Wani na yeni kubia emana kami ya de kan ho. Ende yeso Filipina ya ni na Filipina ya ni chen pepe ema kubia. Okay. Yeah, that's it. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Pacho ni baby akasa free. Yes, you. Pacho yenti o. We are telling you mama yo. Ina ya pa, ndio ndio ya ba, ndio ya mtu. Ndio, kama na kwa ndio kama 5 years. Ai tomo. 5 years on san ko ndio mo ndio 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 ma ya dia. Da ndio 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 kia. Kama iko ndio ya ka tele akana. Omaji. Abia, obi abia ma bai. Me pacho ya dasi. Ndio na dia ko ya ja bai. Pacho ya dasi. Yo. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Dinu baby akasa free. Midende on my trailer. Me kasa free sekere kwa mai. Me pacho yenti o. Mama. O mo di asari ma ko fona kasa no. Me the girl dey see obi mama la se ni ko ndi. Mama. Odi ira no ma me ira ni won twu ni de wa ka yi. Me ma ko na ma na ba. No ma mi ya. Obi ma no wu ya na dia ba se. O mu ko ne ma no. E se sa le no. So, e di ma no ba tina no. E de mu ga ko no awon ka che ba ko ni ni he che no. O no ga e bi ga dia ba ni de. Na mo go che na papa ro pa ni de ma na so ba de. Mo nkan ga se e na krata na dia da se se o o ja che ma le. E ja che ma chira. No ko ja die. Ma ti se ko fu aro ndi. Ni ya na mo ni abre ko. Ni je se ni na ma le kai. Ni bi shi ni hu duma. Me da se. Okay, yeah, so yeah, that's it. Good afternoon. Good afternoon, Brony. I will say the papa bien. As in the time of the boy. Remember, original Nigeria contract papa kuchina mwedu. Nigeria is you. Ni ni mkua kombi ni anana me. Afu for the different. Mo so on to the police market in ko no be money abega for. Because when all ni koko ya wọ́n ní ká sì lè fi nàìjíríà bá a náà ṣe ẹni máa ẹgbẹ́ ọ̀nà lábẹ́ àmọ́jọ́ kankan. Fẹ́fẹ́ ṣé gbogbo kòkó náà kòtò ẹgbẹ́ fífi èyí tó tó bí sí ẹ̀bá jẹ́ fún wọn. Wọ́n wá ń gbé sí ìbúrò yìí tí mo ṣe ọ̀ṣẹ̀ ṣé ìdìbò apẹ́tà mọ́nà fi ń ṣiṣẹ́ ìdìbò náà ní ọmọ náà fún wọn ní bàtà ní ṣe níbi ẹni ìjẹfà ẹ̀sìn ìyá fún náà kọ́ ó dá sí fìyì. Yes, so yeah, that's it. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon. Me pacho dini baby akasa free. Friend Auntie. Auntie Magini. Hello. Pacho minti o. Wa mami. Eme pe na we don ti action me. Ye wo me bata mpanya mi shira o. Me ga ka minti. When you say 70. Me pacho fa bi kama ho wate. Me pese unya otena se na unya 150 mate enti nyame nhira no ma nkwa tenten ahode wom ani ahode na wasefo nyina nya sika wunyini mu ma akwama ne woda ani nyame nhira ani zapa na ba ya yi mame asase no
na na ko ta ta se no I say no mu ye ye bia le be sa ke ko 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 ku ya ka ho ko no ta ta se no mu ye da ke mun ni ta ma ne ke mun da ko ya na ma ne e firi na ne ma sa mu ye ye ti ne na wa so ne nke di ko ne ji ko ma ye so ne dia ani ko ko ba na be ba ade ko ma ne so ne ta mu ye ye ọmọ náà yẹ dàbí ẹni bẹ wọ́n ti dànù ẹ̀rọ náà bẹ bí èkó ẹni bẹ fẹ́ kàní àbáyọ èkó náà wọ́n gbọ́dọ̀ ti dà ẹ́ sísè ẹ̀fẹ́ kàní àmọ́ àtúrà nàbàrí wọn ní ẹ̀kọ́ ẹ̀yẹ fún mi ẹ̀kọ́ ẹ̀yẹ fún mi ẹ̀nà ẹ̀yẹ ẹ̀sìsẹ́ ní mẹ́ma ní sísè màmí nọ ẹ̀ní ní mma nọ wọ́n ẹ̀ tiẹ̀. yɛda ase anti mage abusuafo ha ɛna yɛde dwumadie no ebesi wote Queen Sabi Debra Dabankanka Mrs. Papa bi sanso ena wote Reverend Sia Apa Life wote nenka wote Fresh Boy the Pap J wote nenka sanso na Ajwa Fati Peggy ono nso so wote nenka me producer eye Nana Bila Kantanka sanso so ena Kwadwo sa kwode Spatus wote nenka MC ahonomo eye ne Timothy wabo adwuma Timo one Paul maka omo hu bomu sanso so ena Akwesi Beluchi Rasta ahofo ne nkwala no superstar Kobi ameba Kobi Tuesday omunyina bo mechi dom edi dwumadie no ebaye mi pagya mu ama sports Akoma sports ebusia panyi adotwe me de me kokohwe Arsenal Real Madrid ene Dortmund match no ebusia fo nyame adom ochina yebehia medi edi nana ya Owusuaa Bempah fe me boss bi tof me bumfu makrao It is